uma ngifunda nje angazi ngithi ngifundela mina ukuthi ngibe umfundisi angazi kwangalona ushiphupho lami lelo kodwa ukuthi kunomehluko phela phakathi kokubhula nokuprofeta ngoba umuntu oprofeta nobhula yabafana umehluko kuphi uma ngenza lo mama lo wathi ngiwakhulekela nowakhulekela wawashisa and lo mama wayethi uma ateste HIV positive kodwa insindiso i-process eqhubekayo ingakho insindiso igaba ezu3 ngasindiswa ngisindisiwe ngiyaqhubeka ngiyasindiswa insindiso inhlezi ngiba challenge ushabathakathi mina ngiloyeki baba mina ngiloyeki nakancane ngoba lento yokuloyeka experience izinto abantu abagula abavusa okwabafileyo abantu mina nje yabo baba kwenzeka nakuyo kakhulu baba kakhulu phela mina njengoba ngumpostoli Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sibingelele siphinde siwelcome umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge nje ipresence yakhe. Konke sikwenzayo sikwenze ngamandla ethu. Sikwenza ngokusizwa uyena. Bese ngiphinde ngibingelele futhi abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media. Mhlambe nje uyaqala ukuhlangana nale channel ngizothi mina siyakwamkela ungasashintshi ungasayindawo la sikhuluma indaba ezimnandi indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho okuningi esikukhulumayo mangiqale nje ngokubonga ababukeli bonke ngokuthi na subscribe nayikhulisa le channel ngiphinde futhi ngibonge ngokuthi na like nama comments enu mahle ngendlela esimangaliso niya share nje ukuthi nidlulise lezi ndaba ngoba once izakusiza nawe futhi siza abanye nje ngokuthi ushare kuningi enikwenza khona nama channel members siyanibonga kakhulu babukele ngakho konke lokho siphinde nje sibonga ngalabo abadebe eqhamuke emaceleni bethi nje leli ivangeli maliqhubeke malihambe konke lokho sakunothisa abanye bayakhuleka abawukhulekele lo msebenzi ukuthi mawungafi makoda mawulokhu uqhubekile uye phambili so nje siyayibonga inkosi ngani nonke ngiphinde futhi nginibonge nisazobukela nama advert ngoba nawo ayasiza futhi siyabonga kakhulu angingedwa ke njengenjwayelo namhlanje nginomfundisi mhlawumbe abanye sebeke bambona somewhere kodwa uma ngabe ukwazi wambona hlala phansi futhi noma ngabe ukwambona somewhere hlala phansi ngoba ozokuthola la namhlanje akuzukufana nalokho osuke wakuzwa kodwa khona uzosizakala na kanjani umpostoli uGumede sinaye la namhlanje ake nje ngiqale nje ngokuthi ngimamkele siyabonga kakhulu mfundisi wami amen siyabonga ufike amen siyabonga kakhulu yes nice nami ngijabule kakhulu ukuthi ngifike la kwaNdonga ziyaduma ngisuka khona le kaMhlaba yalingana from kwaMhlaba yalingana siyabonga kakhulu yazi futhi nje mawusathi kwaNdonga ziyaduma angazi ukuthi ukwanothisa yini ukuthi ngempela lezi andonga ziyaduma hayi impela hayi ngeke nganothisa okay ngeke nganothisa ngakunothisa ekseni lokho but sekudalanyana ngiyofuna umsebenzi into ingakho bethi kwaNdonga ziyaduma emthestradini indonga zakhona ziyaduma ya ngathola reason yalokho so nje siyabonga kakhulu ukuthi nisukele kaMhlaba yalingana nize nizosivakashela nithi futhi sizoshare la so letha nje nathi indaba ezimnandi nathi masingathuli kodwa masikhulume kunjalo baba siyabonga kakhulu welcome sizothi nje ukukhululeke la isekhaya feel free ukukhululeke nje kakhulu yebo asiqaleke lana ngo-intro yokuthi ngubani umpostoli uGumede wena nje uzosichazela amen baba cha angibingelele abazalwane emakhaya la ukufinyelela khona abakwazi nje ukusibuka eindaweni zonke siyabingela kakhulu ngiyazi abanye bayaqala ukungibona abanye abaqala ukungibona kodwa ke umpostoli uTJ Gumede ubani yebo ngumpostoli ke uTJ Gumede
ekhaya kusejozini from kaMhlaba yalingana ngiyakholwa ngisindisiwe egameni lika Jesu I'm preaching a pure gospel lingahlanganiswe nalutho and ngiphinde ke ngibe umsunguli webandla I Presence of God International Ministries so nje nginama branches ke enginawo operator kwengenza kuwo umsebenzi kaNkuluNkulu ngiyambona nje uNkulunkulu nathi and ivangeli sithumayela ngesibindi yes baba uyena ke lo mpostoli uTJ Gumede alright izinhle lezi indaba amen mina ngisacela ukukuhlehlisa futhi ngibuyisele emuva le yes baba before ube umpostoli yes baba ubani akuvelanga kwasa ngumpostoli yes ngifuna akuvelanga kwasa ngumpostoli mina kahle nginobizo ngabizwa uNkulunkulu yes obizweni lwami noNkulunkulu akuvelanga futhi kwasa ngikholwa kodwa uNkulunkulu ngangimelene kakhulu nalento evangeli ngimelene nje kakhulu ngenza nje yonke into nawo ngayicabanga even ushimithi besisebenzisa kakhulu kodwa isandla sikaNkulunkulu sangibamba sangibamba ngoba alokhu uhlobo lwejazi enganganalo amanye amajazi ayinezimpama ngemuva amanye anezinyanga sinika abantu imithi everything nje ongayicabanga kodwa amajazi lawo amajazi enyanga yes baba ngeke ngaba kuleso simo ngoba inyanga yes kuleso simo baba yes sisebenzisa imithi kodwa ke sasingathwa sangisasenza nje imkhiba uyayibona lonto le yes sijwayelene kakhulu nabantu nathi sagcine sesikulezo zinto lezo kodwa nje uNkulunkulu kuthe nje ngelinye ilanga ngoba ekhaya umama wami bekade angasayifuni lento engiyiyo ngicwele intambo umzimba wonke uyabona nje kwakunzima kakhulu ufika kanjani la usubufaka intambo usuyinyanga yini ekufaka la angithi ke phela ngumuntu kakhulu bekholelwa kulento yamadlozi so isonto leli engangisonta kulo vele kwenziwa yonke into so sigcine ke sesisebenzisa nje izinto uyayibona lento le sisebenzisa izinto even phakathi esontweni sasisebenzisa lezi zinto mawuthi izinto imithi yonke nje into ongayicabanga esebenzisa izangoma nenyanga yes yonke leyo nto leyo besisebenzisa kakhulu nje impela ngoba besikwazi nanokuloya uyayibona lo nto le besibuye silapha esiphinde siloye konke lokho bekukithi ngoba ekhaya la engisuka khona umama wayengayithandi ke lento yes uma ngayithandi sasihlezi siphila impilo yokuxabana ngayo lento le kodwa into eyenzeka nami ngafikelwa isikhathi la khona engibona kahle ukuthi angiyithandi ngoba ngake ngahamba mina ngafaka izipoko emzimbeni ngafaka ikhonto bathi izizwe okay ngiyalazi igama elithi izizwe uyichaza ngazi nje that party but okuningi ngakho ngaleyo nto elinye igama lakho nizipoko yes ungasho kanjalo kodwa nje ilento yomoya uthi ufuna ukubona indaba zabantu uyayibona lo nto leyo yes so izizwe ngaya nje kwenye inyanga esasiclose nayo so ngathi nami ngiyathanda ukuthimula njengani uyabona so nami ngisacela ukuthi ningizame ngalento wangibuzisisa kahle ukuthi ngampela lento le userious ngampela yini ukuthi uyayidinga ngathi mina young serious wathi no ngikunika isikhathi akuhamba uyocabanga kahle ucabange kahle ukuthi ngampela ngoba lento le mawuke wayifaka ungenile akulula ukuphuma kulento so ke lento ke le uma uyifakile emzimbeni kunento ekuthandisa zona noma kunento ekujwayeza zona number 1 kuyenzeka abanye baphuze kakhulu make waphuza uphuza kakhulu make wabhema ubhema kakhulu uyabo into nje oyijwayeze yona uzoyenza kakhulu leyo nto leyo so ke mina ngangakangeni kakhulu ke kulezi zinto zabo ogwayi mhlambe ngangisabheke khona kodwa ngomusa kaNkuluNkulu kwahamba isikhathi nganginakho ke baba ukuthi uma ngilele ebusuku
Yes. Kube nezinto engizibonayo ngokwembono uthola ukuthi mhlawumbe ngizoyibona ngithandazela abantu esontweni nje elisindisiwe thothi ngimisa amatende amakhulu ngithandazela abantu abagulayo abana lonke uhlobo lwezifo abanye bahamba ngama wheelchair kodwa labo bantu mabathi bafika ngibathandazele kwenzeka izinto akekho umuntu wayefika lapho ke enenkinga ebuyele naye emuva so lezi zinto ngiyibona embonweni and angasindiswa mina ngibona lezi zinto kwesinye isikhathi ngiyibone ngiphethe ibandla elikhulu elinabantu ngiyibuze mina nebandla nginamahloni ngoba ngokwemvelo yami nginamahloni kodwa ngiyibuza ukuthi awu ngokwemvelo yami why ngoba nginamahloni kanje mina ngaphatha ibandla kanjani hayi no akusimina loyo because uma ngisafunda isikole ngangithi mina I want to be a doctor kodwa kwagcineke uma ngifunda nje angazi ngithi ngifundela mina ukuthi ngibe umfundisi angazi kwangalona ushiphupho lami lelo kodwa into nami eyangithola ngendlela ukuthi nami ngagcina ke sengene to be honest angithanda ukuba umfundisi but kune force noma kunento ephila phezukwami engiphushayo noma kunomoya owangena kaNkuluNkulu ongiphusha ukuthi angenze lezi zinto engizenzayo la ekukholweni so ke ngize ngikholwe baba ukuthi ke ngize ngangena kanjani la ekukholweni mina angishunyayizwanga baba angishunyayizwanga kodwa ngakubanjwa uNkulunkulu ngoba ngangikwi-vision uma ngisembonweni ngibone ngathi ngihamba nabo labantu esasenza nabo imkhiba uma ngihamba nabo labantu laba ngazathi ekhaya kithi kungale ngaphesheya komfula so ke ngazathi kuyangiphoqa mina ukuthi ke angiwele ngale ngaphesheya ngithi ke masizowela amanzi agcwele emfuleni sithola amanzi agcwele emfuleni ngithi ke mina awuthi ngilingeze ngonyaka ukuthi ke amanzi angakanani uma ngithi ngilingeza ngonyaka amanzi avela ngithathe angifake phakathi and uma la emanzini mind ukuthi kunalo lonke uhlobo lwezilwane ongayicabanga eziyingozi ehlala emanzini so kuthe makusuka ke lapho ke hayi amanzi avela ngithatha ngifake phakathi mangingena phakathi ngithole enye inceko esindisiwe phakathi ngiyakhumbula yayigqoke ishirt lesikhoshi lemkhono emide so mangingena lenceke ifike ngibamba ithi lenceke le ngiya nawe kulezayilwane hawu ngiyibuza ukuthi lo muntu uya nami kulezayilwane kanjani ngoba kufanele kuphela uyangisindisa umuntu lo ekufanele kube uyangisindisa uthe asagoqa ishirt ukuthi ke ufuna ukungibamba kahle kwavela kwazwakala the voice lizwakala phezulu and liziwa yimi and nalo ofuna ukuya nami kulezayilwane akalizwa lelizwi leli liyamemeza lelizwi lithi ngithi bamba leyo ntambo uma ngithi ngibuka phezulu hawu nayi le ntambo lena iyalenga liphinde okwesibili uma libizo kokuqala ngarespond lithi uma liphinde okwesibili lithi ngithi bamba leyo ntambo ngivele mina uma liphinde okwesibili ngivele ngiyibambe le ntambo lithi uma liphinde okwesithathu lithi ngithi bambisisa leyo ntambo engivele ngiyibambisise lo asagoqa ishirt ukuthi uya nami kulezayilwane livele uma ngiyibambisisile intambo ivele ingidonsa intambo ngiye phezulu okungangukuthi lo ngeke akwazi ukufikela phezulu angibambe ivele intambo ingwelise kahle neslow motion ingwelisele ngale ngasekhaya la engangifuna ukwelela khona ngithe mangivuka kuleyo vision le kune voice from ngaleso sikhathi kune voice engizwayo ekhuluma nami so njalo and ukwenzeka kwezinto kimi kuncike ekulaleleni le voice le engayizwa ngalesikhathi ngikhishwa lapha ya emanzini la engangasazi ukuthi kufanele ngenze kodwa phakathi kwesimo kwazwakala izwi kwabiza ukuthi angililalele lelizwi ukuze ngisinde noma ngiphunyule kule ngxaki engikuyo so ke kuthe makuqhubeka baba kanjalo bakuqhubeka kanjalo uma ngivuka kule lento yenzeka mina ngine emzimbeni nayo yonke into and la maphupho noma la ma vision ekade ngiwabona ebusuku ngiwabonile but inga understand ngoba kwesinye isikhathi bengiyibona ngishayela ibhasi ligcwele abantu
uma ngibuza abantu bathi hayi lento isho ukuthi wena ungumholi hawu kanjani ngoba mina nginamahloni ngoba even ngisho ngisafunda isikole nganginamahloni nje nabantu kunzima nokuma phambi kweingane eclassini kunzima so ngithe mangivuka ekseni yazwakala le voice uma ngivuka embonweni ekseni yazwakala le voice yathi hamba uye emzini okanje mawufika kulowo muzi loyo bazove bakunikeza iBhayibheli okay hayi uma ngifika nangempela and uma ngifika kulowo muzi lo bavele nangempela banginikeze iBhayibheli waya khona impela ngaya khona impela uma ngifika bafe bangibingelela awusawubona unjani bafe nje bangiphi iBhayibheli banali iBhayibheli sakho kwenzeka exact ila engaqala mina ukukholelwa kuleli izwi elikhuluma kimi ukuthi alingikhohlisi likhuluma uma like lakhuluma kwenzeka exactly lento le elishilo so ke ngalilalela ngahamba mangifika ngibuye nalo ngize ekhaya uma ngize ekhaya mangithi nje ngiyalivula ngivele ngihlangane no Deuteronomy 18 verse 9 ukhuluma ngababhuli bezizwe nabaprofeti bamanga yep ayithema ngilifunda ngalifunda liyakhuluma benza imlingo ababhulayo ababhule emadlozini libala izinto eziningi bese lithi ke iloyo naloyo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova yo yavele yangibamba izwi mangilifunda ngizwa kukhuluma umuntu yathi lo nalo wenza lezi zinto uyisinengiso yo yaqala iprocess ke manje and lento eshiyo lezi iyenza ngamanye amazwi ngangasazenzi but lento ekhuluma nami yasengibambile yes kune force ephila phezukwami ukuthi ke lento eshiwo yizwi uvele kube njalo ngangibona kunomuntu okhuluma nami ngithi uma ngiqhubeka ngivula iBhayibheli ngihlangana namaHubo 1 verse 1 avela khulume ngokuthi nendlela yababi nendlela yabalungileyo yo iyaqala ke manje lento iyambuleka ke manje kimi uyayibona le nto nalapha ngalesikhathi isa lapha ku Deuteronomy 18 verse 9 iqala yakhuluma ngababhuli bezizwe nabaprofeti bamanga ngoba uNkulunkulu agcine sangibhulela ngayo lento engangikuyo ukuthi kunomehluko phela phakathi kokubhula nokuprofeta ngoba umuntu oprofeta nobhulayo abafani umehluko kuphi umuntu obhulayo usuke eqagela ingakho uma ufika lapha esangomeni sifika isangoma sikubuza ukuthi okay noma siqale nje sikutshela ukuthi okay ke la sisebenza kanje and uma ngikuvumisa lapha uma sengikhuluma ulokuthi nje siyavuma uma ngathi ngisho lokhu oze ngakho la uvume kakhulu amen wakho ngoba kuno amen wakhona phela lapha yana lo siyavuma yes so ke uvume kakhulu ngamanye amagama umuntu usuke eqagela ngoba ngalesikhathi uvuma kakhulu kulento ukufunda ingqondo ukuthi okay uze ngokuthi bese ohlala kakhulu kuleyo nto leyo kodwa uthola ukuthi yonke lento ayikhulumayo akuyona uyagesa uyaqagela so uprofeta uma usuku uprofeta usuke igama ethi prophet lisho osho okuzokwenzeka ngiyakuzwa so ke ngifuna ukusho ukuthi ke waqala uNkulunkulu wangihlukanisela ukuthi okay ngaqala ke manje ngaqhubeka laphinda lelizwi kimi emveni kokufunda iBhayibheli lathi kimi hamba uye esontweni noma ebandleni ekuthiwa lisindisiwe ngampela la ngitshela ukuthi angeke kuphi ngayi impela ngafike ngahlala emuva angithi vela ngijwayele ukungena lapha kubazalwana abasindisiwe ngifike ngihlala emuva ashumayela umfundisi mina vele already iprocess yokuphenduka iqali liyenzeka ngingashunyayizwanga so kushuthi lento mase ingithuma ngiya esontweni lesindisiwe kwaso kuyogcwaliseka kwaso kuyokwenziwa iconfirmation so mangifika ngihlale ngemuva ashumayela umfundisi yonke into ayishumela ngive ngibone ngathi usho mina phela lo muntu usho kimi uyangibona yini yabo ngiphume lapho iphinde lelizwi lisho kimi lithi hamba uye kwelinye isonto hayi ke kulelo yekule ekuthiwa lisindisiwe ngiphinde mangifika khona kwenzeke the very same thing ngihlale ngemuva mangihlala ngemuva ashumayela umfundisi ngivele ngibone nje konke ngathi ubona mina nje yaqala iprocess yokwenzeka inkinga yami nginalento ke manje esemzimbeni lezi intambo yonke lento lasho izwi kimi ngahamba ngangayijwayela usho fasting
ngahamba ngakwi fasting for 3 days yes ngoba ngangafuni ukubuyela kwamanye ama-altar ngithi mhlawumbe awuthi ngiye iyovalwa lento kimi ngophela lento iyavalwa vele hayi ngaya 3 days kwi-fasting uma ngiya kuthe ngo-day 3 la engangisikwe khona ngereza kwavele kwavuvuka kwabola ngabona umuthi uyaphuma waphuma and uma uphuma lathi izi yonke lento elapha ya ngathatha yonke into ngayishisa oh yeah ngabiza igama lami ngayishisa yonke into waqala kwakhanya kwase kuthi nje kuthe makusenzeka leyo process lo mfundisi lo engambona kwi-vision emanzini athi uyanami kulezayilwane wafika ngambona uyaqhamuka uma qhamuka uqhamuka uphethe isudu eNavy injenga nje la yakho mbaba yes injengale yakho so wafika wathi hayi ngizokupha nayo isudu uzongipha lesudu lo muntu ubone ngani ukuthi mina sengidinga yabo nganganayo vele isudu yabo ubone ngani ngafe ngayithatha uma ngiyithatha yayinkulu vele kunami ngoba bengimncane vele yayinkulu kunami and ngiyigqoke ikakhulukazi lo moya ke lo wasungiphusha ngihamba imingcwabo yonke indawo ngifakaza ngalonkulunkulu lo abantu basizakala abantu baphenduke mina nje ngine product yabantu ususindisiwe ngaleso sikhathi sumamkelile uJesu yes ngaleso sikhathi ke yenzeka leyo process le yokuthi ke ngimvuma uJesu ngoba lithizi uma uvuma ngomlomo yes ukuthi uJesu uyinkosi bese uyakholwa yebo ngenhliziyo bese lokho kuba yini ukusindiswa ngayenza leyo process yes ngoba kukhona abanye ke abafundisi noma abazalwane engangibe sengasondelana ke kubo kakhulu baqala ke nami bangilekelela mina kakhulu baba into engisize kakhulu iBhayibheli izinto eziningi angitholanga kubafundisi ngithole eBhayibheli ngoba iBhayibheli ilona elingisizile la ngivula inqondo la ngibulile ngento lento igcine yangenza ukuthi ngingakholwa ngendlela yabantu kodwa ngikholwe ngendlela yezwi likaNkulunkulu yes amen so ke injalo so ke yenzeka ke kanjalo iprocess ngasindiswa ngaqhubeka ke nalokuthi ngizoba nebandla akuvelanga futhi nako kwaba semaplane nami ukuthi awuthi ngibe nebandla angikaze mina ngithi ngizoba nebandla kodwa into eyenzeka isikhathi esiningi ngihamba ngokuthunywa yes lelizwi likhulume kimi lithi hamba uye kuphi lelizwi likhuluma kimi lithi hamba ngelinye ilanga ngafika ngiyakhumbula kwakushona ugogo ngalelo langa angakangcwatshwa ngaya komunye umuzi kulo muzi lo into eyenzeka mangifika kwakusekuseni kakhulu ngangingawazi futhi abantu bakhona kodwa lasho ukuthi hamba emzini okanje kanje uma ngifika khona kulomuzi lo ubaba wakho wayebanje umeqo yes umama wayelele phansi egule HIV positive elele phansi lo mama lo wayesangafa noma inini ngoba wayengasakwazi ukwenzela izinto wayengasakwazi ukuvuka uma ngikhuleka kulomuzi ekseni waphuma ubaba naye uphuma uyaxhuka lento imbambile ngasafike sahlala phansi uma sihlala phansi ngambuza lo baba ngathi we baba uyamazi uJesu uJesu ngamchaza ukuthi uJesu uyasindisa uJesu uthi lo baba wayebhema insango enerust ekhanda lo baba lo engikhuluma angakholwa nje lo baba lo ngafike ngamemezela leyo nto leyo uma ngifike ngimemezela leyo nto ephuza hayi kancane uma ngimemezela sihleli phandle sabona umama soyaqhamuka ubambelela ngeindonga uyaqhamuka kodwa lo baba katata kavuka uzwa izwe elizwakala phandle ukuthi kunento engajwayelekile engizwa imemeza ngapha ngaphandle kunomuntu ongajwayelekile ofikile lapha lo mama lo ngutshela ukuthi ngamkhulekela nalo baba ngamkhulekela wathi umoya ongcwele kimi angitshele lo baba lokuthi akamukele uJesu makamukele uJesu into ezoyenzeka lo meqo vele unqamuke ngaleso sikhathi that is why nje mina kakhulu uNkulunkulu wanginika nalento eprofess yes ngoba ngisebenza ngokulalela I'm very sensitive even eyintweni zakamoya so ke lo baba lo wamukela uJesu wavele waphila ngaleso sikhathi wakholwa uJesu uthe makholwa ngaqhubeka into nje yalokho ithi angibuye kulomuzi uma ngibuye usuku lwesibili ngibuye kwavele kwagcwala abantu egcekeni kwagcwala abantu egcekeni lo mama lona ngambona uyalulama uyaphila
bagcine sebathi labazalwane kunetende la ekhaya asimiseni itende la kube nompheme ukuthi sikhulekele khona angikaze mina ngiplan kuthe makwenzeka kanjalo angabe umpostoli yes kodwa nje ngisane evangelism inkonzo yokuvangela nani neprofesi yes uyabo ngisahamba nje ngalokho so kuthe uma kusuka lapho simisa itende bafika abantu babe baningi and lo mama ngambona uqhamuka namaphilisi ngesijumba baki qhamuka namaphilisi uthi kimi uthe uNkulunkulu ngithandazele ngiyeke lento ngoba yiyo engigulisana nangaphela ngenza njengoba eshilo lo mama lo yebo uma ngenza lo mama lo wathi ngiwakhulekela nowakhulekela wawashisa and lo mama wayethi uma yotesta ateste HIV positive kodwa ngicabanga ukuthi wathi uma kuphela inkonzo wathi umaya uyo eclinic uyotesta watesta HIV negative yo bamba ngathi kuze kube namhlanje from 2017 uzobe namhlanje asekhona uyaphila yo labo bazalwane labo lo baba nalo mama bangabanye manje babantu abaleader amanye ama branch wow ama branch yami kushuthi nje i branch yokuqala le so ngabona baqala banikela ngendlu labazalwane emveni seswisa umpheme itende banikela ngendlu khona nje indle yayikhona but ayasithanda nami phela nami angaza ngiplananga lutho ayisaqhubeka sakhuleka nami ngabona sokuvuka lento yokufundisa abazalwane ukuthi how uhamba kanjani noNkulunkulu ulungisa kanjani ubudlelwane nami kwakuzenzakalela yebo shothi uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe wagcina sangipha lento yokufundisa lento kuba umfundisi wangipha lento yokufundisa ngabona abazali ngiyabafundisa ngabona baphenduka abantu bayakhula abantu bayama abantu bakuphila ukukholwe ngathi hayibo kanti kwenzakalani ngempela ayikwaqhubeka ke kanjalo kwaqhubeka kanjalo sibona abantu bayangena abantu kwagcine nami ke sengiloke ngiyobakhonzisa ngama Sunday abazalwane ngagcine ke sengiloke ngiya kwesinye isikhathi sihlale phansi beze kimi bangicela abazalwane bathi sacela ukukhuluma nabo abanye bavuma izono bayihlambula ngithi mina labantu abavuma izinto ezingaka kimi ngoba mina ke lezi zinto ke angizazi lezi bavuma izono ngibakhulekela yabona uNkulunkulu mangene kumuntu yebo ezinye izinto awuyiplan ziyazenzakalela nami kwakuzenzakalela ngaqhubeka ke kanjalo ke uNkulunkulu athamba uma ngeke ngafika emzini wabantu ngiyothandaza kuvele kugcwala abantu lapho uma ngifika emzini wabantu kuvele kugcwala abantu kwagcine ke sokuba kanjalo kuNkulunkulu ke wagcine ke ngabona lezi iziphiwo ngoba ngangingakazi kahle ngazo kodwa mangifunda iBhayibheli lali ngichazela ukuthi yazi kuneyinkonzo ezithile kanje so nami ngagcina sengiyibona ukuthi hayibo phela ngiyilento mina eshiwe yizo ngiyile konke ngagcina futhi uNkulunkulu sangiphe nalento yokuba umelusi ke bandleni ngibona abantu bahlambuluka kimi uma kunomzalwane ongekho esontweni ngikhathazeke okungakuthi ngize ngiyela ahlala khona ngiyocheck ukuthi lo mzalwane ngabe uright yini ngangamboni so kwenzeka ke ngendlela ukwenzeka ngagcina ke nami sangikhulisa kuNkulunkulu nanokuhlangana ke nanabanye abazalwane engikhulisa uNkulunkulu ngagcina ngaqonda nangalento yensindiso ngoba mawufunda iBhayibheli insindiso iphelele la ezwini insindi impela iphelele ngoba kulesikhathi esiphila kuso kuyingozi mawungalazi isu ngoba uyaduka phela baningi abantu esebaphumela emhlabeni abanye bayibiza ngabafundisi abanye bayibiza ngabaprofeti banika abantu izinto kanti Jesus was a gentleman gentleman uJesu wayehleleke kakhulu wayengazwani even nalento okudayisa in the house endlini kaNkulunkulu angazwani against nje leyo nto le kodwa manje sithi uma sibuka izwi ngoba into ukuthi yiyo siconfirm ezwini siconfirm ezwini even nomoya kaNkulunkulu noma kaNkulunkulu uyakutshela ukuthi lokhu ku wrong lokhu ku right qiniso so mfundisi injalo baba injalo into so nje kwagcina ke senginama branch ke ngokusizwa inkosi yes ngokusizwa inkosi nabantu ngibabona bakukhula ngendlela emangalisayo even uShayphiwe nisaba ngoba ngifuna singene nakule le iziphiwo zabazalwane
ngifuna singene sithi ukuyibuka ngoba ngifuna sibuke ngalento yebandla likaNkuluNkulu ukuthi ibandla likaNkuluNkulu lidinga linjani ngoba sibona abazalwane even usho emasontweni bayalwa abazalwane kuba sengazathi uNkulunkulu uhlukanisiwe impela kanti uNkulunkulu yedwa nebandla linye nenkolo yinye nombhabhadiso omunye nomoya munye manje ke sibona sekunezinto kodwa ke angithuki ngoba ayikho into enganayo ifake yayo baba uqinisile ayikho into uyabona nje uma ngithenga iteki iNike ikhona nefake ye-Nike kunjalo uma ngithenga iAdidas ikhona nefake ngamanye amazwi lezi zinto ibonakala zifana kodwa yonke into inayo ifake yayo ubona kanjani ukuthi ifake le ubona kanjani ukuthi original ifake ayilast ba awuzwake ayilast kodwa ioriginal iyalast baba yebo kanjalo nala kubazalwane kunama fake abazalwane kunabazalwane abayioriginal ngiyazi ukuthi ngoba sisuka le kaMhlaba yalingana hayi bakhona abantu abakholwayo ngapha abanoNkulunkulu ngoba leya ndawo idume ngemithi idume ngobubi idume ngeinyanga idume nje nezinto eziningi kodwa thina singabanye babantu kuyamangaza impela thina sazi nje ukuthi yabona uma ufuna umuthi o strong yakwamhlaba yalingana kunjalo impela yes zikhona vele lezo zinto lezo asikuphiki siyavuma zikhona kodwa thina singabanye babantu kule generation uNkulunkulu abavusile abashumayela ivangeli ngesibindi sayibona singenandaba nezinto eziningi kodwa sithi shumele ngesibindi ngoba inhloso ukubona abantu bafa baye kuNkulunkulu nabantu basindiswa yilokho ke baba so nje uNkulunkulu uyakwazi ukungena kumuntu ayishintshe impilo yomuntu sayibonga ishintshe nami nje ngofakazi ukuthi uNkulunkulu ayishintshe impilo yakhe azathi uPetro singasuka siyephi uma singasuka ngoba amazwi okuphila atholakala okusho ukuthi uyabona ukuthi uPetro ayikho enye indawo angaba nathi sinjalo baba yebo futhi asijiki ngoba sesakhuluma hayi asathi ngoba sesakhuluma ayisekho enye into ayisekho enye into esingayivikela ngayo kuyiwa phambili baba yingakho njengoba uNkulunkulu asinike nalento ye apostolic gift so kufanele abazalwane sibasize kakhulu sibasize kakhulu ngoba siyabona nabazalwane abanye bayaduka Nkosi yami kodwa ke lithi iBhayibheli phela abantu bami bayabhubha Hosea 4:6 abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi ngoba uyabona nje mawubuka kulesikhathi abantu sebashumayela isisu nakho ke agcine abantu banganandaba nokuthi abantu basindiswa kuhle ukuphumelela kodwa phumelela nawe noJesu baba akukho kubi ukushumela ivangeli lempumelelo ku right kodwa akasho mina nje ingakho mina ngiyakusho lokho ngithi mina esontweni uma nje umuntu asonta esontweni lakho nakhona angambulwa khona uKristu ongashunela khona ngoJesu akayeke umuntu kulelo sonto ngoba uzwa ngo120 esihogweni uzwa ngo120 ngoba inhloso ukuthi kumbulwe uKristu ambuleke uKristu kubantu bamazi uJesu ngoba abantu sebaza amadoda abazi Kristu sebaza amagama yamasonto abazi Jesu umuntu uyalandela kahle uyabona ukuthi abantu laba kahle uyazi ukuthi uthini uPaul uthi uPaul konke kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi yena uyayizwa uyabona lento yokumazi uJesu yenza ukuthi ingabibikho enye into oyibona ingcono ukudlula yena cause naye engcono uma kwahlangana na uzobona ukuthi ingcono lento nami lento eyenza ukuthi ngishiye zonke lezazinto ukuthi amehlo ami sahlangane nawakhe so ngalesikhathi amehlo amahlangana nawakhe kwaba khona ichange kwaba khona ushintsho so awukwazi ukuhlangana noJesu uqhubeka ufana kodwa kuba khona ushintsho empilweni yomuntu nami there is why kwaba khona ushintsho mina ke baba abantu maze ngikholwa ngenxa isimo ababesibone ngangingaphansi kwaso babe ngakholwa kahle ukuthi ngiphenduke ngempela baqale bangangithemba kahle ngoba bayazi ukuthi umuntu oyenza leyamkhiba akulula kodwa yabona very good ekulandeni abantu abagxile kulezi zinto
Oh yebo. I'm very good. Abantu abagxile ezintweni zemsamo, abantu ababanjwe even sho okhondolo bemindeni, abantu ababanjwe iziqalekiso zemindeni. I'm very good ekusizeni abantu abanalezo zimo ngoba abazalwane asibagcine epulpit. Yes. Abazalwane sibanasi isikhathi sokuthi kuhlalwe phansi sikhulume nabo, abanye bathola ithuba lokuthi ba confess. Yebo. Ngoba enye insindiso zihlukene. Kukhona insindiso edinga uJesu. Yes. Kukhona insindiso edinga umuntu yena. Insindiso edinga umuntu yena ibizwa kuthiwa ipersonal salvation. Yes. Ile insindiso edinga wena. Lakho le action kahle kahle kufanele wenziwe uwe. Kanjani nje mhlawumbe isibonelo. Kunezwi nje lapha yana lapha ku John 15. La khona athi uJesu uma nihlala kimi. Oh, okay. Nami ngizohlala kimi. Okusho ukuthi do this so that I will do that. Okusho ukuthi enye insindiso leya kaJesu insindiso ile sindiswa khona ngomusa hayi ngoba senze kahle. Yes. Ayinsindiso ayigcineli lapha. Kodwa kunezinto nawe ekufanele uzenze ukuze wenze njani uphunyule kulezi zinto. Uyayibona leyo nto le. Yes, uJesu ufika sisindiswe ngoba wafa wafela izono zethu. So ufike kathi bonke abamamukelayo bapha amandla ngithi ukuthi babe yini ngabantwana bakaNkulunkulu. Insindiso ayigcineli lapho. Insindiso iprocess eqhubekayo. Ingakho insindiso igaba ezu3. Ngasindiswa, ngisindisiwe, ngiyaqhubeka ngiyasindiswa. Insindiso iprocess iyinto eqhubekayo. So ingakho kunalento ethi vumani izono omunye komunye. Yayizolo insindiso ibizwa kuthiwa ipersonal salvation ngoba into esuka idinga wena personal ukuthi ayenziwe uwe ukuze usindiswe maqondana naleyo nto leyo. Athi thethelelani ukuze nami nginithethelele. Uma nithethela abantu iziphambeko zabo noyihlo osezulwini uzonithethelela. Okusho ukuthi lento ukuthi kunento uJesu athi ayenziwe uwe mawuyenza wena naye uzoyenza. Uyayizwa lona? Uma wena ungenzanga okusho ukuthi no salvation. Uyayizwa lona? Ingakho abantu baba abanye babonakala abaphakathi ensindisweni kodwa baqhubeka balandelwa amagibhithe abo. Balandelwa izolo labo. Ubona umuntu yebo uyamthanda lo muntu uNkulunkulu kodwa manje kunezinto unenkingi uthatha unenzondo kodwa umzalwane unamagqubu kodwa umzalwane yini indaba akafinyelelanga kwi-personal salvation. Kwi-personal salvation akuzona izinto ezisuka kuwe kodwa uwe osuka ezintweni. Oh yeah. Ngoba abazalwane sebenzelwe aba-acte phela. Yes. Ingxaki abazalwane abafuni ukwenza. Abafuni ukwenza ngoba kunezinto ezidinga thina njengamakholo ukuthi thina njengamakholo asenze la. Asenze lokhu ukuze noJesu naye akwazi ukwenza lokhu. Nguzwa. Angithi nje lento ifana nani nomnikelo. Uyabona enkosini kunama principles. Kunezikhiye ehlukene ukuthi umnyango walokho uvulwa ngokuthi. Umnyango walokho uvulwa ngokuthi. Ngoba uyazi awume ngikutsheni nayo ukubona abanye abazalwane uthola ukuthi bakholwa abaphila ubungcwele kodwa bahlupheka. Ukwinotice lona kakhulu futhi khona. Umthandazo awuqedi ukweswela. Right? Kodwa into eqeda ukweswela umnikelo. Oh. Yeah. Ingakho mangingathatha mina umuntu la othandazayo ophila holiness bese ngithatha umuntu ongekho nje kakhulu emthandazweni kodwa onikelayo. Lo ya uthola ukuthi uphila ubungcwele akanikeli. Lo uthola ukuthi akabuphila ubungcwele kodwa unjani uyanikela. Ngeke baze bafane labantu ngokwezibusiso. Lo ophila ubungcwele ngoba kanikeli uzoqhubeka abe ngcwele kodwa ahlupheke. Inamandla lento ayishoyo. Yes, ahlupheke. Yes, ahlupheke. Bese kuthi lo ongekho kakhulu emthandazweni ngokuyenza. Uyayizwa lo nto le aqhubeka abe blessed yena. Ingakho abazalwane abaningi bahlupheka ngoba abanikeli. Abanikeli lento yokunikela usuku unganikeleli umuntu. Usuku unikelela uNkulunkulu. Yebo. Ngoba uNkulunkulu mafuna ukusebenza. uNkulunkulu ngeke umbone kanje. Kodwa uNkulunkulu uwumoya. uNkulunkulu mafuna ukusebenza ufuna umzimba noma umuntu azongena kuye lo muntu bese wena ubona
uNkulunkulu kumuntu. Oh yeah. Bese wena ulandela uNkulunkulu kumuntu. Yes. NoSathane nawo usebenza kanjalo. USathane mawufuna ukumbona uzombona kubani kumuntu. Yeah. Injalo. Ufike umoya naye. Ufika ngene kubani emntwini. Bese wena ubona izenzo zobusathane kumuntu. Yes. Ngoba ungene umoya kaSathane. So uNkulunkulu nje abazalwane abaningi abanye abafuni even nje ukuyihlambulula. Athe naye mina ngiyihlambulula kuNkulunkulu. Angakaza ambona uNkulunkulu. Yingakho umuntu usuke representa uNkulunkulu. Yes. Uyayizwa le nto le. So akuyona nanoma ubani umuntu osuka noNkulunkulu. Yingakho kuyigrace ukubona umuntu onoNkulunkulu. Uyayizwa le nto le. So ke ngila ekuthenini even ushisibusisa sithandazelo isibusiso. Yeah. Awuthi ukubusisa noma ungathanda abanye bawofakazi. Usho omunye angafaka ukuthi hey mina kade ngithandaza kodwa angibusiseki. Abanye babusiseke. Yingoba yini isibusisa sithandazelo siyalandwa. Bakithi. Isibusiso uyazi ukuthi isibusiso akukhona ukuthi ube nemoto. Akukhona ukuthi ushade, akukhona ukuthi usebenze. Isibusiso iyinto le ekwembathayo. Ohamba nayo. So uma sokubonakala uyashada uthenga imoto kwenzeka nje izinto ezinhle kuwe isena ukuthi umbethwe isibusiso. Ngamanande kanjani? Usilanda omunye yobuza lokho usilanda kanjani? Usilanda kanjani? Okay, isibusiso baba usilanda ngomnikelo. Angithi nje lento ifana nabazali bakho. Umzali wakho ukuze akubusise yenza something. Akakwazi umzali ukubusa ngasekho. Menzele izinto enhle. Asaphila. Uye kuye ngalesikhathi athi umzali inkosi ikubusisa. Automatically ngenxa ukuthi unegunya ne-authority ukuthi ngoba umzali wakho unamandla okukhuluma into kuwe yenzeke. Ube blessed ubone nakwenzeka izinto inkinga yini uhamba umbethwe iblessing. Even ne-curse nayo is a force nayo ephila kumuntu engalunganga. Okungangokuthi mawumbethwe i-curse noma mawumbethwe isiqalekiso uzobona umuntu omunye uthothi amadimoni adlala ngaye even izilwane ilala naye umsebenzi akawutholi uthothi kwenzeka nje izinto ezingabusisekile empilweni yakhe. Lokho kuzalwa i-curse emembethe. Yingakho i-curse iyabreakwa. Even nenhlupheko nje it's a curse. It's a curse. Omunye kuzobuza manje ngikubreak kanjani lokho kuyi-curse? Okwe curse baba lokho okwe curse ama curse ahlukahlukene. Yes, ahlukahlukene nawo futhi wabreaka ngendlela ezingafani. Yes, kukhona i-generational curse, kukhona i-word curse, kukhona i-cult curse. La eqalekisweni. I-generational curse isiqalekiso nje somndeni. Ngicabanga ukuthi sisazongena ngelinye ilanga kulezo ihloko baba. La khona esigxila khona ngeziqalekiso zemindeni. Neziqalekiso la khona ezikhulunywayo phezulu kwempilo yakho ngoba kukhona ama-curse akhulunywa phezulu komuntu. Uyazi ukuthi izwi linamandla kanjani elikhulunywayo? Linamandla ingakho nencwadi ezakhe yalifakazela ithi ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Ngamanye amazwi ukukhuluma kunamandla. Ngoba ukufa nokuphila kula ulimi uyakwazi ukudala ngalo izwi futhi uyakwazi ukubulala ngalo. So ingakho umuntu oke wakhuluma izwi lesiqalekiso phezulu kwempilo yakho onepower ethile makakhuluma izwi lesiqalekiso phezulu kwempilo usho noma lo muntu angafa. Lelizwi loqhubeka lisebenze kuwe noma ngasekho ngoba izwi liyaphila. Izwi liyaphila elikhulunywa phezulu kwempilo yomuntu and kuvele kube njalo. So sisazo ke one day ngisazophinde ngibuye baba. Sibuke nje deep siyabona kusasekuningi impela kumele ku-unpackwe. Yes, kuningi ngoba abantu kufuna abakhululeke. Ngoba mawuthi ubuka abantu abasindisiwe ubabona abakhululekile. Yini indaba kunamaketanga ababophile kufanele ukuthi ke baqaqwe kuwo. Baqaqwe ukuze bakhululeke.
bakhonza kodwa baboshwe izinto mawuthi uyabuka labantu laba bamkhonza uNkulunkulu kodwa hey bathwele kanzima yini indaba badinga inkululeko and kufuna bazi ngalezi zinto ukuthi ukuze ukhululeke maqondana nalokho yenza lokho ukuze ukhululeke maqondana nalokho ngoba sobacanga ukuthi mawumukele nje insindisa ukuthi wena usindisiwe sokuphele kanjalo that is why insindisa ayipheleli lapha iyinto eqhubekayo iyaqhubeka iprocess eqhubekayo ideep insindiso ngoba ukusindiswa akusikho ukuswenka nje uthi uswenkile ucanga ukuthi usindisiwe yes akusikho ukushaya amathomo ukuthi usindisiwe ukusindiswa into ejule kabi ekufanele ukuthi insindiso mayifika empilweni yomuntu kuba khona ichange izolo lomuntu liyashintsha bathi besimazi angithi nje uthi omunye obhala kahle ngangingofileyo kodwa manje sengiyaphila ngamanye amazwi azathi uJesu mina Jesu ngize ukuba babe nakho ukuphila ukuqiqima abantu umfundisi izwi likaNkuluNkulu bayalaza akekho umuntu ongashunyayizwanga bayalaza but inkinga izwa lihambi namandla izwi likaNkuluNkulu kufanele lihambe namandla ukuze abantu bakwazi ukuqaqwa eyintweni izwi malifika empilweni yomuntu liyamshintsha umuntu njalo limshintshe angafani nayizolo baze bamangala bathi uye kahle kodwa lo yana indaba inkinga insindisi yenzekile empilweni yakho so there is why uthola ukuthi ke uyambona umuntu uyabona uyazi uma ungabuka abanye abazalwane abathi basindisiwe umuntu uyabuka izolo labo nenamuhla labo liyafana uyabona lo muntu phela ukusindiswa kusikho ukusho ukuthi nisindisiwe nokuhamba isonto nokuhamba phela ukungena isonto usungachazi ukuthi usindisiwe ungangena nabantu abasindisiwe esontweni kodwa akuchazi ukuthi usindisiwe ngoba basonto alimsindisi umuntu isonto nje alimsindisi umuntu ukuthi wena ukhonze esontweni elika angeke kwenzele ukuthi umukele insindiso kodwa insindisi iza ngoJesu insindisa yizi ngoTJ insindiswa izwi ngoshabanga kodwa insindiso izwa ngoJesu ingakho nathi masishumela asibashumayezi thina abantu kodwa sibashumayeza uKristu uma sibashumayeza uKristu kuba khona iturnaround ngoba amakambulwa kahle uKristu ezimpilweni zabazalwane bazoyibona abantu insindiso mina insindiso angiyibonanga komunye umuntu ngiyibone lapha kimi and ngiyawazi namandla ensindiso ngiyakwazi namandla okukholwa ngoba khona elinye izwi elikhuluma ngokukholwa namandla akho okunqoba yayizwa phela mawukholwa baba yabona nje mina ngihlezi ngiba challenge ushabathakathi mina ngiloyeki baba mina ngiloyeki na kancane ngoba lento yokuloyeka angazi ukuthi usuku unjani kodwa mina TJ angiloyeki mina ngoba izwi likaNkuluNkulu liyasho hayi ukuthi ngoba sihambe sisiza abantu hayi ukuthi abasiloyi basiloye izwi phela liyasho ukuthi akukho nesodwa isikhali esilolela abangcwele siyophumelela uthe namanga kithi ubani ongamelana nathi bakithi manje leyo nto mina kimi yasebenza leyo nto iyasebenza leyo nto athi bayakulwa nawe kodwa ngeke bakwahlula even mina ushabathakathi nginabazalwane mina kade babathakathi abakholwayo nginabantu mina abanye kade bayizangoma abakholwa ngoba amandla kaNkuluNkulu anamandla phezulu kwamadimoni anamandla phezulu kwemimoya anamandla phezulu yonke into ongayicabanga ngoba amandla kaNkuluNkulu izwi fanele lihambe namandla ukuze lethe ushintsho singahambi ngokucabanga kwethu nangokwazi into yakho kufanele ibe nokugcoba ibe nento ngoba ibe namandla kaNkuluNkulu ngoba into ishintsha umuntu amandla kaNkuluNkulu afika mbambe bese kuba khona ichange uyayizwa lonto le kube khona ushintsho manje ke umuntu uyabuka la uyabona ukuthi ekusindiswa kubazalwane sekulemsemlonyeni umuntu uyaqhubeka kathi usindiswa aqhubeke nezinto zakhe kanti usuku usindiswe kuphi ke uma uqhubeka nezinto zakhe kathi uzenza izo yikuphi kodwa usindiswe kukho there is why abazalwane uthola ukuthi abanye basensindisweni bathi benza izinto azenzeki ngoba uNkulunkulu wesimkhonza akamixwa baba lo esimkhonzayo akamixwa yena yedwa phela uNkulunkulu unamandla ngokwakhe akahlanganiswa nalutho uthi uNkulunkulu onomhawu unesikhwele futhi akafuni uNkulunkulu umhlanganise nezinye izinto kodwa ufuna ukuthi ukhonze na yedwa uyabona uma ufunda kwabaseRoma ama uyehla nalo 1 lapha ko 21 wehla nalo lithi abantu bathe bemazi uNkulunkulu
Yes. abamdumisanga abamkhonzanga bakhonza izinto edaliwe kunomdali ngamanye amazwi uyabona baba once wathatha into nawa lamanzi lawo uhlezi wena uwenza kube umkhuba iculty leyo iculty leyo once ngathatha uSaudi ngingasaphili mina without uSaudi culty uma ngasaphili without amanzi yebo kukhona ukuthi umoya ongcwele baba ungakhuluma uthi manje uthi angithathele amanzi ngikuphuzise uphile into yamanje kodwa mase ngizoyenza ibe umkhuba lento iphenduka ibe iculty ngiyakuzwa iculty so akufanele lento wena uyenze sebe umkhuba because igcine sokudayiswa vele ugcine sayadayiswa amanzi owathenga nje mhlambe ngo10 ugcine wathenga ngo300 rand 200 uyabona kanti phela kusika isonto akusili supermarket ba akusibusiness akusike super isonto akusiyo isupermarket yebo yabona azovalwa ama supermarket isikhona manje ngoba amasonto amaningi ama supermarket bakithanda storeroom la kukhishwa khona iproduct thiwa uma asithi ke nakho mina nginayo ke lento ke uyabona yebo cha mina ngiyawazi amandla kaJesu asindisa umuntu ofileyo ngoba mina uNkulunkulu baba songihambise kaningi ziningi indawo engihambile experience izinto abantu abagula abavuswa kwabafileyo abantu mina nje yabo baba kwenzekana kakhulu baba kakhulu phela mina njengoba ngumpostoli yebo ubizo lwami uhamba nezimangaliso nezibonakaliso yebo so mina kukhona omunye umama le wayethwetshule ngefoni private number wafonelwa nje kade uyathwetshula yeso mathwetshula umoya ongcwele wakhuluma nami ngila engangikhona khona ngaya khona ngabona sokugcwele abantu kulowo muzi bakhala bathwele izandla uma ngifika umoya ngiphushela ngafe ngangena endlini uthule lo muntu uma athule lo muntu ngifike ngimbize ngegama lakhe ngithandaze ngimbize ngegama lakhe ngimbize ngegama lakhe ngithi sibani ngiyakulanda buya wavele ngabona umuntu uvula amehlo uyakhala bamangala abantu kuthi lo muntu lona ebekade sithi nje ingakho mina baba kwi calling yami ngiyabasiza abantu kakhulu abanye ngibahambela even ngisho emakhaya ngibakhule ngoba kunamadimoni ahlala even ngisho emakhaya sisazobuya futhi sibuke deep lento yamadimoni sibuke nje lento yamadimoni ukuthi amadimoni asebenza kanjani ngoba amadimoni yabona amazo atheka umuntu amadimoni awana ndaba nephysical nenyama umuntu ka2 phela kunomuntu kamoya nomuntu wenyama so usathane mazo atheka kaqala atheka inyama kodwa uatheka umuntu lo ongaphakathi wena ongamboni ingakho umuntu wangampela kusinyama umuntu wangampela ilo ongamboni so usathane before azolwa nempilo yakho uqala atheke ngaphakathi ingakho nje kwesinye isikhathi ubona abantu sebenza izinto ngenyama benza izinto ezingalunganga hayi kuathekwe lo muntu wangaphakathi uyabona kuphila umuntu wangaphakathi ngiyakutshela mina baba ingakho umzalwane kufanele abe strong ezweni elingabonwa ezweni lakamoya abe strong ezweni ngoba ma weak ezweni lakamoya usathana uzodlala ngaye phela thina mawumzalwane ngeke ngathi mina awuloyeki mawumzalwane ikhonzi zakhe baba uyazenza zibe ngamalanga bomlilo azathi obhala kahle kwabase Kolose uma navuswa kanye noKristu funana kwaphezulu besathi ngokuba nafa okwenu ukuphila kufihliwe kuNkulunkulu kanye noKristu okusho ukuthi usuku kuyiprotection ungaloyeka kanjani okwakho ukuphila kufihlwe kuKristu ungaloyeka kanjani i-revelation la ishoyo ba umuntu okufanele ayibambe ukuthi ukuphi Yesu la emhlabeni kodwa ufihlwe kuphi ngoba mawuthathwa mawuthathwa noma mawumukela uJesu uyafihlwa ngoba uNkulunkulu akafuni nawe uyakufihla ngoba nje general umuntu angithi kufanele afe maqondana nesono bese kuzala umuntu omusha afa umuntu omdala ngalesikhathi ufa umuntu nje general umuntu ofile akakwazi ukufihlwa noma ukungcwatshwa angafanga
Yebo. Kubiza ukuthi akaqala enze njani afe bese uyenza njani uyafihla kanjalo nale kukholweni umuntu uqala afe maqondana nesono hey bese okwakho ukuphila kwenza njani uyafihla futhi so i-candidate hey noma imimoya imfuna ibisamthola ngoba uyi-candidate vele so ingakho mawuhamba noNkulunkulu ngempela uNkulunkulu uyakuprotecta ngoba izingilosi zakho umuntu unengilosi ahamba naso yebo kunjalo unengilosi abanye ke bathi ithunywa yabona balisebenzisa lelo gama abantu kakhulu basezweni kodwa basuke isithunywa vela ngithi la kuneyingilozi eziyithunywa yes ukuthi abantu lelo gama bavele balithathe uyabona abantu basezweni bantshontshe kakhulu izinto zala ekukholweni bayisebenzisa ngabe sethina abazalwane uyayibona lo nto le isithunywa igama nje ethi isithunywa uyabona nje nami ngisithunywa messenger a messenger yes ngisithunywa umuntu oyisithunywa usuka ngaphathanga umlayezo wakhe usuke ahambise umlayezo wenkosi yakhe le emthumile uyayizwa lonto le bese ke nala kuyingilozi kukhona ingilozi eziyithunywa eziletha nje umlayezo ezisebenza nezinye ezisebenza kakhulu empini kunjalo ezisebenza kakhulu empini njengabo oMichael yabona ingilosi zempilezo ama messengers njengabo Gabriel yabona so iningi cabinet yasezulwini so ngifuna ukusho baba ukuthi abazalwane abasindiswe man abasindiswe kwangempela abasindiswe kwangempela ngoba mabangasindiswa abazalwane boqhubeka bangena isonto badlalwa amadimoni kakhulu boqhubeka bangena isonto bahlupheke boqhubeka bakholo kodwa hayi ukuthi inkinga zifiki baba ziyafika inkinga kodwa uyakwazi ukusurvive ama uNkulunkulu awubusayilwela wena uJesu uyakulwela awubusabuzwa lobunzima ekade ubuzwa njengoba kade uyilwela wena uNkulunkulu nje uyakuprotecta kuba lula so kuba lula yonke into ihamba kahle so ngifuna baba sibuke sidlule lapha sike sibuke kancane lento yebandla sibuke kancane lento yebandla sibuke kancane lento yebandla ukuthi ngoba ibandla yini ake singene kuyona impela ukuthi ibandla yini baba ukuthi yini ibandla ake ngichaze ukuthi yini ibandla ibandla akusizo baba noma ithempeli akusizo indonga zendlu kodwa ibandla one is a group of igroup yabazalwane yabantu abakholwayo abakholwa uJesu ngamanye amazwi ibandla abazalwane abanhliziyonye abamoya munye abasindisiwe futhi abahlanganyela izinto zonke singayishile yensindiso baba ngoba abazalwane ibandla yini abazalwane abakholwayo abakholwayo abasindisiwe abanhliziyonye abamoya munye abahlanganyela izinto zonke ngamanye amazwi elinye igama bathi umzimba kaKristu umzimba kaKristu that is a church angenze nje sibonele umzimba ke kaKristu munye kodwa umzimba kaKristu unezitho zomzimba eziningi angenze nje isibonelo ngami noma nje ngawe baba angithi uyabona nje wena baba ukuthi unomzimba uma ungathatha indlebe le uyibeke lapha umzimba lo akuwona umzimba access umzimba sekuphumile emzimbeni uma ngathatha ikhala ngilibeke lapha ya umzimba lo accessiwe uma ngathatha iso ngilibeke lapha ya yini akusiyo umzimba ngithi kodwa lento kumzimba ngoba senjani sekuhlangene ndawonye package eyodwa ingakho bathini umzimba ngoba akwazi iso ngilikhiphe ngilibeke lapha bese ngithi mina iso lumzimba kodwa kumzimba ngoba sekuhlangene kundawonye kanjalo ke nomzimba kaKristu nabazalwane abazibandla ngoba bamzimba kaKristu ngoba sebahlangene ndawonye even kwelikamoya sebanhliziyonye sebamoya munye sebamoya munye yini ke leyo umzimba kaKristu so ke ibandla likaNkulunkulu kunezizathu uNkulunkulu adale ayenza ukuthi nje noma kunama reason enza ukuthi kube nebandla ibandla indawo la okudunyiswa khona uNkulunkulu baba
yes hayi enye into uNkulunkulu yilo kuphakanyiswa khona uKristu hayi enye into right ngoba masokuvela enye into kakhulu angavela uKristu akusili ibandla lelo okay ngoba inhloko yebandla uKristu kahle kahle ikhandi into ekufanele ivele uKristu yes ngoba uKristu uyinhloko yebandla yebo uyinhloko yomzimba uyayizwa lo umuntu ekufanele aphakanyiswe noma umuntu ekufanele avele uKristu uma sokuvela indoda ethile akulili ibandla lelo ngoba inhloko yebandla akusiyo uTJ yes kodwa uKristu ingakho umuntu ekufanele aphakanyiswe akusimina yebo akuphakanyiswa ubani uKristu yes uyena ekufanele avele uyabona uma sebathi esontweni kakhulu kwamanye amasonto uthola ukuthi hayi ngiyambonga akukho kabi ukubonga umuntu kodwa akungaveli yena kungaveli kube sengathi kukhonzwa yena uyayizwa lo nto le ngiyambonga umprofeti ubani ngiyambonga umprofeti ubani who is Jesus ngoba uyena oyinhloko nalo mprofeti ukwenza nje kungenxa kaKristu kodwa uyabona ukuthi lo muntu usoshare udumo mina ngihlezi ngibakhuza mina uNkulunkulu ngenzisa imisebenzi enzima kakhulu kodwa ngihlezi ngibakhuza abazalwane ukuthi bazalwane noma ngabe uNkulunkulu ungisebenzise kanjani empilweni yakho kodwa ngicela ungaphakamisi mina phakamisa ubani uKristu ngoba ngifuna ukushare udumo noNkulunkulu angifuni ukufa before my time ngoba lento yokushare udumo noNkulunkulu yenza ukuthi ufe iyo lento yaxabanisa uNkulunkulu noSathane impela shothi uNkulunkulu akazwani nomuntu oshare udumo naye futhi uyasho nasezwini yes uthi nje asithobeke akenge lakhe ebandleni inhloso ukuthi kuze kube nebandla ukuthi sikhonza uNkulunkulu sidumise uNkulunkulu hayenye into kodwa kufanele sidumise ubani uNkulunkulu simdumise futhi sikhonzane uyayizwa lo ake ngene nje phakathi ke manje ebandleni ebandleni baba ebandleni likaNkulunkulu uNkulunkulu kuneziphiwo ayinikezile ebandleni ukuba lezi iphiwo nenkonzo nemisebenzi nje yamandla ubanikezile abantu ebandleni ukuthi lezi zinto lezi umsebenzi wazi akusikuthi siphakame ngakho akusikho ukuthi omunye ayibona ngcono kunomunye kodwa ukuthi zakhe ibandla zakhe ibandla ake ngibuye kancane la emuva la emzimbeni kaKristu la emzimbeni kaKristu kancane ukuthi ngeke ngachaza ngeso nendlebe nani iso leli ngeke lisho ukuthi ngcono mina kunekhala hayi angeke indlebe ayingcono kunomlomo uyayibona lezi zinto lezi ake ngithi nje baba sithi nakho ke asithi nakho amehla akhe athi mina ngcono mina kunendlebe kusho amehla akho bese ngithi ake ngikukhipha amehlo ke ngibona ukuthi ke ukhona inozokwenza amehla ngekho buyaphela ubungcono uyabona right asithi ke nakho umlomo uthi ngcono mina kuneso ngikukhipha umlomo ungabi khona buyaphela ubungcono uyabona okusho ukuthi emzimbeni alikho ilunga lomzimba elingabalulekile futhi alikho elingcono kunelinye ngoba lezi zinto noma zisemzimbeni kodwa zenza imisebenzi engafani uyayizwa le nto le kuzwa kahle zenza imisebenzi engafani iso linomsebenzi walo ikhala umsebenzi walo indlebe uyayibona nje le part yendlebe le nto le le nto le ungacabanga ukuthi ngoba uNkulunkulu enze kube nale cover le ucabanga ukuthi wena umdlalo noma umhlobo akona umhlobiso engazathi ungayisusa uma ungathi wena ungayisusa le nto le hey uyabona uma ungayisusa le nto le ngeke uzwe kahle ngoba umsebenzi walento is to collect sound uyabo ingakho usho nje makunomoya uma ufuna ukuzwa umuntu uzutshekise kanje indlela ngoba ufuna ukuzwa kahle ukuthi ke ngoba umsebenzi walento is to collect sound ngeke ke iso lithi ngcono mina kunalokho alikwazi nolimi ngeke luthi wena ungaphandle lishe endlebeni lithi wena ungaphandle mina ngaphakathi ngcono mina lutho bakithi kunezinye izinto ezibalulekile ezingaveli nakho ezingaveli usho phambi kwebandla kodwa
zenza umsebenzi onzima akhona. angithi uyakubonja ulimi Yes. lungaphaka kodwa lwenza umsebenzi omningi onzima kabi uma nje ulimi liyaphilisa luyabhubhisa ulimi luphethe yonke into ulimi luyakwazi ukutesta even ushinto ukuthi i-test yakho ni-testa kanjani uyayizwa leyo nto leyo so ulimi lungaphakathi lufihlekile kunezitho ezingaveli ezifihlekile kodwa akusho ukuthi azibalulekile thina sima phambi kwabazalwane akusho ukuthi singcono kunalabantu abangaphambi kwabazalwane uma mina ngumpostoli akusho ukuthi ngcono kuneAsha yes zonke lezi zinto zisemzimbeni kaKristu zakha ibandla ngoba mina kunezinto engengikwazi ukuzenza kodwa ezokwenziwa esinye isitho somzimba kuyabona le nto le angekwenza yonke into Nkosi yami ngabe bayezwa inabazalwane hayi namandla le yabezwa abazalwane ngoba thiza kahle kakhulu kufanele uphele lo moya ukuthi umuntu ayibone ngathi ungcono kunomunye ukuthi uma phambi kwabazalwane akusho ukuthi ungcono ukuthi uyiworship akusho ukuthi ungcono kunongaworship ngempela ukuthi uma wena nethi nje wena uma lapha nawe wenza okwakho nalomunye wenza okwakhe so fanele uphele lo moya ebandleni kaNkuluNkulu okuyibona ngathi ungcono kunomunye ngoba lokho kusesokumoya wempakamo lento uNkulunkulu angayifuni yebo kunjalo qiniso lelo akayifuni so ngifuna ukuthi ke la ebandleni kuneziphiwo noma kunemsebenzi kuneyinkonzo neziphiwo uNkulunkulu ayinikezile lento akuso wena uthi mina ngifuna ukuba lento unikwa uJesu ngokuthanda kwakhe futhi ngeke wena ubone omunye umvangeli bese uthi nawe ufuna ukuba ngoba unikwa ngavela yebo fanele uaccept ukuthi anginako nami angibambe lokho enginako uhambe ngalokho onikwe khona ngoba uNkulunkulu umphile umuntu ngokwesilinganiso sakhe umphile umuntu ngokuthanda kwakhe nami nje ngingathanda ukuba kukhona abantu abathanda ukuba njengami kodwa noma bathanda ngeke baze babe njengami ngoba nami ngiphiwe kwami nawe uphiwe okwakho kodwa akusho ukuthi mina ngoba ngiphiwe lokho ngcono kunalokho kwakhe naye wenza umsebenzi wakhe nami ngenza umsebenzi wami ingakho la ebandleni azikho izikhundla izikhundla zisezweni la ebandleni kaNkuluNkulu ayikho into ebathi isikhundla la kunemsebenzi endlini kaNkuluNkulu esinikwe ekufanele siyenze awiphindele mfundisi ngithi mina ebandleni likaNkuluNkulu azikho izikhundla kodwa kunemsebenzi esinikwe yona ekufanele siyenze ngoba lento edala iconfusion ebandleni uma sebathatha izikhundla noma bayifaka esontweni abantu bayalwa abaloyane kwenze ngoba sokuyaliwa in the house yini indaba sebona bacanga ukuthi baseyikhundleni bakithi Kanti hayi ekhundleni akufanele ukuthi wena uthi ebandleni yabonje ukuthi umpostoli akusiza isikhundla leso umsebenzi inkonzo onikwe yona umsebenzi futhi uzosebenza ukuthi kuzosetshenzwa or kuzosevwa wena hayi ukuthi uzokhonzwa wena yes uzoseva uyayizwa le nto manje uma wena uthi isikhundla uzonqonqobala umila impakamo bese uyibona ngathi ungcono kunabanye ubabukele phansi abanye abantu ngoba you don't understand ukuthi la esontweni azikho izikhundla ebandleni azikho izikhundla kunemsebenzi noma ngabe usekomidini ebandleni akusisi isikhundla leso umsebenzi ukuthi usecretary usihlalo uyini akusisi isikhundla leso umsebenzi lowo ekufanele uwenze akufanele umuntu uma sesikhundleni uyanqonqobala ahlale nje ayibone ngathi kuyena umkhulu kunabanye abantu ngathi ungcono kata kangcono inkinga nje umsebenzi lokufanele awenze kuphela namanje ingakathi kobhala kahle khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu uyayizwa lo uthembekile uNkulunkulu isisebenzi esiqondisa kahle even ngisho nezwi leqiniso lithi isisebenzi hayi isikhundla isisebenzi esithembe ki siyisebenzi kahle kahle asimsebenzeli uNkulunkulu sisebenza kanye naye uNkulunkulu asimsebenzeli uNkulunkulu kodwa sisebenza kanye naye ngoba umsebenzi lo hayi ukuthi izikhundla
ikhundla zisezweni kodwa la ebandleni umsebenzi osukunikwe wona ukuthi wenze njani wenza. Hayi ngizwa. Yes, so ake sibuke nayi into baba ngoba singenile khona lapha ePhiweni. Lapha ebandleni kaNkulunkulu kuneziphiwo. Yes. Noma kuneyinkonzo ezu5. uNkulunkulu ayinikezile noma uJesu ayinikezile ebandleni. Yes. Ekufanele kube yizo eyakhe ibandla. Yebo, kunjalo. Lezi inkonzo zinhlanu zibizwa ukuthiwa i5-fold ministries. Kunjalo. Inkonzo ezu5. Iziphi lezi inkonzo ezu5? Umpostoli, yebo. Umprofeti, yebo. Umvangeli, yebo. Umelusi, umfundisi. Njengoba uyibala nje. 5-fold ministry. Yabona ke lezi inkonzo lezi. Amen. Yizona enikiwe ebandleni. Ukuthi yizo ekufanele zenze njani zakhe ibandla. Ingakho ibandla elinganaye umfundisi lifile liyaxhuka. Yeah, kakhulu. Ibandla elinganayo umprofeti futhi liyaxhuka. Yes. Ibandla elinganayo umelusi liyaxhuka. Ngifuna ukungena kuzo lezi inkonzo deep before sithandaze baba. Yebo. Ngifuna ukungena nje kuzo deep bese siyathandaza. Sizophinde sibabona abazalwane. Amen. Yes. So ke asiqale la kumpostoli. Ngifuna kulesi livula ivesi. Uyabo izinto eziningi engikhuluma ngazo sezwini. Yebo. Ukuthi nje ngizama ukumanage isikhathi ngoba mase singagcina singakhuluma ngokunye. Kodwa yonke lento engikhulumayo isezwini likaNkuluNkulu. Ngifuna nje silibuke izwi likaNkuluNkulu lapha kwabase Efesu. Yes. Ngifuna sibuke nesizathu esenza ukuthi uNkulunkulu kungani enikeza lezi inkonzo ebandleni. Yeah. Efesu 4 verse number 11. Yes. Verse number 11 ake ngifunde ngesizulu. Amen. Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli 1. Yep. Abanye abaprofeti 2. Abanye abavangeli 3. Yep. Abanye abelusi 4 nabafundisi. Okusho ukuthi ke izona lezi inkonzo ezibekwe ebandleni ukuthi yizo lezi inkonzo efanele zakhe ini ibandla. Yayizwa lonto le. Ibandla kufanele libe nayo 5-fold ministry. Yes. Ngoba uma ingekho i5-fold ministry lelo bandla lizoxhuka. Kukhona la bazolekha khona abazalwane. Yebo. Ngoba okay. Ngifuna ke sibuke ukuthi why uNkulunkulu enikeza lezi inkonzo ebandleni. uNkulunkulu akasinikezanga ukuthi siphakame ngazo. Right. Yes. Asiqhubeke nevesi. Ukuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza. Kwakhiwe umzimba kaKristu. Uyasizwa isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu anike lezi inkonzo ebandleni. Ukube kwenze njani? Kwakhiwe umzimba kaKristu. Lezi inkonzo yizona ezakha umzimba, yizona ezakha ibandla. Yes. LikaKristu. Okusho ukuthi ngeke ibandla ulakhe ngenye into. Ibandla uliyakhe ngokuthi unemali baba. Yep. Uma unganikwanga inkonzo ethile ungami phambili. Ngoba ngeke ngibone kulesikhathi esiphila kuso umuntu uvele bamnike bathi lidi ibandla ngoba baqe babuka ukuthi unani. Uma nje babuka ngathi hayi umnotho ngathi unemali bese bambuka ngamehlo bathi hayi wena ke ungasilidela kibandla ungalidi ibandla. Uthothi umuntu akana uNkulunkulu and akanikwanga even shona leyo nkonzo le. Thothi lifi ibandla kaNkulunkulu bafa abazalwane even shona seyiphiweni zabo. Yindaba kumiswa umuntu onganikwanga into noma ungaba nemali mawunganayo into hlala phansi kusukuma abantu abanento. Afila amabandla mfundisi abulawe lento ayishoyo. Yebo baba. Yebo. Afika kakhulu baba amabandla. Abulawa yiyo lento ukuthi umuntu bambone ngoba unemali mina ke ngoba nginganalutho. Bese bathi awubana ngathini ngoba vela kanalutho. Uthothi uNkulunkulu ukunikile lezi zinto. Kodwa ngenxa ukuthi awunalutho baqale bakubuke. Abazalwane bakulesikhathi esiphila kuso. Mfundisi. Masingalandela indlela yokukhonza njengokusho kwezwi likaNkulunkulu angeke siduke baba. Zonke izinto ingabuyela phela. Zingabuyela kwiposition. Abazalwane abanye bangamazi omunye umuntu. Ukuze kwenze njani kwakhiwe ibandla umzimba kaKristu size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu ebudodeni obupheleleyo. Uyayizwa le nto le? Yebo. Ukuze sonke senze njani sifinyelele
sonke bunyeni bokukholwa ngoba inkolo yini. yebo uyayizwa le nto le Yebo. sifinyelele bunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkuluNkulu. hey bakithi nasekwazini indodana kaNkuluNkulu angazi le ngathi uyiphinde nasekwazini indodana kaNkuluNkulu ayikho enye into ekufanele uyazi. Lezi inkonzo uNkulunkulu usinikile ngokuba ngazo simbule indodana simbule ngazo indodana bese kwaziwa yona. yes uyayizwa le nto le hayi nginawe la mfowethu. yes baba kwaziwe yona indodana hayi omunye umuntu. yebo hayi omunye umuntu kwaziwe indodana. Lezi inkonzo yabona mina ngiyamsaba umuntu omaphambili angambula uKristu. Afuna kwaziwe enye into kwaziwa ama product kwaziwe osadu kuyimanje kulesikhathi kuphakanyiswa osawuthi ba yona inkinga ekhona leyo. Kuphakanyiswa amanzi ama oil yonke le indodana wezindodana where is Jesus. bazoyazi nini abantu indodana uma kuphakanyiswa ama product. Bazoyazi nini abantu indodana uma kuphakanyiswa yonke lento abayisebenzisayo yokwaziwa nini. kufa amabandla ayafaka amabandla bese kubonakala ama supermarket ngoba kuphakanyiswa izinto akuphakanyiswa indodana. Ngoba lento baba yokungaphakanyiswa indodana kwenza ukuthi kube namasonto ama-cult. injalo qinisile ngoba ayiphakanyiswa indodana. Abantu abamazi uKristu bazi ini ama product. Uma sokuphakanyiswa ama product iphi indodana ingakathi kanjalo njengoMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodana imele ukuphakanyiswa. Ayikho enye into babe kufanele siyiphakamisa kufanele siphakamise indodana ngoba uthi obhala kahle ukuphila okuphakade lapha ya chapter 17 verse 3 uJohane uthi ukuphila okuphakade lokho ukuba nazi mina uNkulunkulu nendodana yami engiyithumileyo uJesu Kristu. Yakwaziwa nini indodana. Amen. Manje lezi inkonzo uNkulunkulu uyinike ebandleni ukuthi ke zimbule. uKristu kwakhiwe ngazo ibandla. Mina ke ongizondayo baba kangizonda. Hayi iqiniso lona kumele likhulunyiwe mfundisi. Yes baba. Yebo iqiniso nje. Iqiniso liyamkhulu lavela uthi ngiyabulaza iqiniso nalo kulesikhathi asikho isikhathi sokufihla manje. Asafihli lutho. Asafihli lutho manje ngoba ikhathi zokugcina asimbathisi nje lutho. Abantu kufanele bayazi indodana bangazi amadoda. Bangakwazi amadoda. Uyazi na into eyingozi baba? Kuyingozi ukwazi indoda. Yazi kuyingozi ngani? Kunabantu abangamazi uJesu abazindoda ethi umbona ngani ukuthi lo muntu ushunyayizwa indoda hayi uJesu. Umbona ngokuthi lo muntu lo mayingamanga leyo ndoda akezwa. Qinisile. Engathi kungama leyo ndoda ake ngenaNkulunkulu ilapha azozwa kahle ngoba ushumayela le ndoda ishumala inkanuko zenqondo yayo. Makuma omunye umuntu okhuluma ngoKristu akezwa. Kodwa ufuna kume nale ndoda ehambilana nezinkanuko zenqondo yakhe. Ufuna kuhambisana nokubatshwa kwendlebe zakhe. Even uyingozi umuntu oshunyayizwa isonto njalo kuhlezi kuphakanyiswa igama lesonto. Uyingozi umuntu onjalo baba. Uyingozi ngani? Uyabona abanye abazalwane angakhonzi nabo. Ubona ngathi akubona abazalwane. Ngathi abazalwane yilaba sonto nabo kuleli sonto labo. Uyayizwa le nto le. Ingakho abantu abangashunyayezwa amagama yamasonto. Abantu abangashunyayezwa indoda. Abantu abashunyayezwa bazi uKristu abantu. Ngoba simunye kuKristu. Simunye kuKristu. Lenye ibandla yinye inkolo, munye umbhaphathiso, munye umoya. Into ekufanele imbulwe baba uKristu. Hayi enye into. Hayi enye into baba. So ke siqhubeke neverse. Okay budoda nokuphele esilinganisweni sobukhulu bokugcwala kukaKristu. Amen. So ngifuna ukuthi asiphakamise enye into baba. Njengabapostoli uNkulunkulu usibekile ukuthi si-align ibandla. Kungaphakanyiswe enye into. Sikulwele ukuthi ayikho enye into ekufanele iphakanyiswe. Kufanele kuphakanyiswe ubani uKristu. Thina sazi enye into. Sazi uKristu owafela bonke abantu ukuze abaphilayo bangabe basayiphilela bona kodwa baphilele lo owabafelayo.
haleluya owabafila ayikho enye into esiyaziyo sazi uJesu yena yedwa onamandla okwazi ukusiza impilo yomuntu okwazi ukukhulula impilo yomuntu ake ngithi ukuthinta kancane bese siyakhuleka baba yebo right kuyo le 5-fold ministry yes mhlawumbe omunye uzobuza uthi awumpostoli kanti yini umpostoli vele omunye uzobuza athi awu ngilo ngiyakuzwa ukhuluma ngalento yini umpostoli yes awume ngikuchazela umpostoli umpostoli akusile ibandla into ethi nje umpostoli akusile ibandla kodwa inkonzo noma isiphiwo esinikwa noma esibekwa uNkulunkulu kumuntu yes igama elithi apostle lisuselwa egameni lesiGreek elithi apostolos elisho ukuthi ngokuhunyushwa othunyiwe yebo njalo qinisile uyayizwa le nto le okusho ukuthi umpostoli uyimessenger uyisithunywa yebo uzwile manje yebo umpostoli uyisithunywa sikaNkulunkulu and umuntu onobizo lobupostoli yes number 1 unazo zonke lezi inkonzo ezinhlanu zakhele kuye yes umpostoli ngelilanga uzombona efundisa ngelilanga umbone evangela ngelilanga umbone prophet ngelilanga umbone enza nje elusa ibandla yebo uyayizwa le nto le lesiphiwo mabathi umpostoli lezi inkonzo zonke zisuke zila kuwe and umpostoli isikhathi esiningi uyifounder uhamba yokuqala izinto ezingekho azenze sibe khona babeka izisekelo abapostoli yingakho uma ufunda Efesu 2:22 uthi sakhiwe phezulu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti yebo abapostoli babeka isekelo sebandla uyayizwa le nto le abapostoli fanele bakulela ukuthi ebandleni isiphi lesisekelo abasibekayo esinguJesu Kristu yebo uyayizwa le bese abapostoli fanele baqaphele ke ukuthi kulesi sisekelo makwakhiwa kuzo kwakhiwa kanjani ngoba abanye bathi uma bakhe nezinto awakhi nezinto fanele lize lithi iverse lapha kwabaseKorinte uma sakha phezulu siqaphele ukuthi sakha kanjani phezulu kwalesisekelo esinguKristu ngoba isisekelo uKristu esakhela phezulu kwaso bese uthi uma sakha asiqaphele ukuthi sakha kanjani uyayizwa le nto le so umpostoli umuntu inkonzo noma isiphiwo esibekwe kumuntu yes umpostoli ke uma ufunda iBhayibheli abapostoli banobizo oluphezulu behlonishwa ngoba yibo abangama founder kakhulu abapostoli umuntu nje oyifounder kakhulukazi une apostolic gift yes ngoba ukwazi ukuqala into engekho ibe khona umpostoli uyala ungakaze kuye umuntu khona aqala into engekho ayenza ibe khona yibo abapostoli abafaka even nanezifundiso yes ebandleni bafaka izifundiso babeka isisekelo kuqashwe ukuthi kuyakhwa kanjani kulesisekelo uyayizwa le nto le so umpostoli njengoba ngisho ukuthi unazo zonke lezi zipho zakhele kuye vele yes noma ungathini zakhelwe kuye kuningi esingakuchaza ngompostoli ngoba umpostoli uphethe izinto eziningi yes uyayizwa le nto le so uyabona uma bathi kunebandla ekuthiwa amapostoli ngeke sibe abapostoli sonke yakwazi lisho njalo izwi ngoba seKorinte singaba abapostoli sonke na singaba abaprofeti na sonke ngeke phela ngeke sibe abapostoli sonke la kodwa uNkulunkulu unika lo muntu ngokuthanda kwakhe ingakho lapha esifunde khona lithe nguyena yebo owanika abanye ubabe ngabapostoli abanye abaprofeti abanye abavangeli abanye abafundisi kanye nabelusi njalo yes umpostoli nje kunezimpawu abonakala ngazi ukuthi umpostoli lo uyayizwa le nto le akakhulumi ngomlomo akakhulumi ngomlomo ngoba yes futhi akanikwa abanye abantu yes akanikwa abanye unikwa uNkulunkulu yes ingakho abanye bathanda ama-title kodwa mawulandela kahle akayona lento ayibiza ngayo yes ngoba umpostoli omunye umuntu onobizo oluphezulu kakhulu ubizo kahle alikhulunywa kodwa luyenziwa ubizo alukhulunywa kodwa luyenziwa ngoba kunabantu abakhuluma kakhulu ubizo kodwa abalwenzi yebo umuntu omunye akanabandla kodwa uzothi umpostoli bakithi akaze waqala ngisho elilodwa lamabandla kodwa uthi umpostoli
umpostoli kanjani unganalo ushisonto nje ibandla lodwa walifounder noma wayiqala hey baki umpostoli kakhulu nezinto zokuqala kakhulu qala izinto ezingekho zibe khona yebo umpostoli and enye into umpostoli utshala neziphiwo zakamoya kubazalwane kuyenzeka uJesu anike lowo muntu ngokuthanda kwakhe ebandleni ngenxa ukuthi lezi ziphiwo ziphelele kumpostoli mina ngiyakwazi ukuthi mangisebenza ngiministerisha uma uNkulunkulu evusa umvangeli ngangikwazi ukunika umuntu into enganayo ba kodwa umuntu ngizomnika ngoba kuyingozi ukuthi futhi kufanele ngikulindele ukuthi mina enkosini ngizomzala umuntu ongaphezulu kwento kweyami yes kufanele ngikulindele lokho ukwamukele futhi ngikwamukele ngoba kusho ukuthi ngoba nomzali ngeke ajabule azala ingane efunda ingamdluli yena nomzali uyajabula mabona azala ingane ifunde izidlule yena ifike la yena angafika ngakhona hey bakithi so ke lento yobupostoli enjalo baba umpostoli utshala neziphiwo zakamoya kubazalwane tshala iziphiwo zakamoya uma kunomuntu ophi inkonzo mhlambe yokuprofeta ngoba umprofeti uzokwazi ukumkhulisa yebo ngeke ukwazi ukukhulisa umuntu ngento onganayo angeke ngeke unganayo inkonzo yokuprofeta uthi ukhulisa umprofeti hayi ngeke unganayo inkonzo yokufundisa kahle kahle masimile sishumayela sizizala thina kubazalwane yebo sizizala thina ingakho isikhathi esiningi umuntu okuzala enkosini uyamfuza ngezenzo nango yonke into nje ngoba sizizala thina kubazalwane ngamanye amazinto esiphefumulayo isuka ingena kulabazalwane babe yiyo lento esiyiyo ingakho kuyingozi ukuma komuntu ongalunganga ngoba ispirit umoya anawo nabazalwane baningi amathuba ukuthi babe nawo kwabanye abantu uma umfundisi uma phambi kwabazalwane unenhliziyo embi maningi abazalwane obakhonzisa ukuthi babe nenhliziyo embi uma umfundisi unomona maningi amathuba ukuthi abantu obafundisayo noma obaholayo babe njalo uma unempakamo maningi ngoba lento oyiyo uyispreada kubazalwane uma umfundisi uba nje umoya obufebe nabazalwane uthulula lo moya kubazalwane so that is why kufanele ube careful ungaveli nje ume ngesiphiwo kuphela ngoba isiphiwo sihambelana nama-fruit baba isiphiwo sihambi sodwa asingasali sodwa sihamba nama-fruit fanele inkambo ibonakale kube nezithelo ezivelayo ungaveli ukuthi mina nje ngumpostoli ngegama yes ba so asidlule la ku-apostolini kuningi ngoba singakhuluma kuze kushone la number 2 kube khona umprofeti mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi hawu umpostoli ubona ngani ukuthi umprofeti kaNkuluNkulu lo ubona ngani ukuthi umprofeti lo asiqala igama elithi prophet lisho ukuthini lisho osho okuzokwenzeka igama elithi umprofeti lisho osho okuzokwenzeka igama ke lelo elisho umprofeti right ke la umprofeti naye amaprofeti akaxabanisi baba abantu awusho wena ukuthi hayi wena njengoba ugulu loyo bani akusiwa kaNkulu impawu nje akuyena ngoba uyaxabanisa lo and number 2 umprofeti obizwe uNkulunkulu isiprofeto sakhe masiqala siqala ngokuthi uthi umoya ongcwele uthi uNkulunkulu uthi uJesu kodwa lo ozothi umuntu omdala uthi hayi baleka ngeenyawo zombili ya umuntu omdala yimuphi lo muntu omdala okhuluma ngaye ngoba kushuda leso siprofeta sisavela enkosini uyayibona manje uthi umuntu omdala uthi wrong uyabo umprofeti nje isiprofeto sakhe fanele siqale ngokuthi uthi umoya ongcwele uthi uNkulunkulu uthi uJesu fanele siqale kanjalo isiprofeto sakhe umuntu omdala hayi umuntu ogcwele leyo nto uyabo yikho ngithi ngiyagcizelela ukuthi hayi umuntu omdala hayi hayi umuntu omdala umoya ongcwele uthi uyayizwa lento and umprofeti indlebe yakhe ihlezi ixhumene neyakaNkulunkulu baba ngoba umprofeti uyiso uyilight
because umprofeti ukwazi ukubona even ushimnyakazo yesitha. Umprofeti udlala indima enkulu ebandleni. Ingakho uma ufunda kwabaseKorinte la lithi umprofeti wakha ibandla. Yep. Uyayizwa lonto le. Umprofeti wenza njani? Wakha ibandla. Kahle kahle uma uprofeti uxabanisa abantu ubhidla, awuyakhi ibandla. Yeah. Awuyena impawu lezi awuyena umprofeti kaNkulunkulu ngoba umprofeti kaNkulunkulu naye ufuna akhuliswe kuleyo nto leyo. Ngoba iprofeto zifika ngendlela ezingafani. Kukhona umprofeti oprofeta ngezwi likaNkulunkulu kanje. Yes. O very prophetic makakhuluma ngezwi likaNkulunkulu uyaprofeta. Yes. Bese kuba khona umprofeti abanye abaprofeti isiprofeto mhlawumbe omnye obuza ukuthi sifinyelela kanjani ke kumzalwane noma kulowo mprofeti. One esinye isiprofeto siyafika ngokwevision ngokombono ulele ebusuku. Yep. Uyayizwa lento? Esinye mawuhleli kanje umongcwele umuze ekhuluma akutshela athi kuukuthi. Yep. Uyayizwa lento le? Yes. Yes. So ngifuna ukusho ukuthi umprofeti uyambona nangalezo zinto. Yes. And umprofeti futhi isiprofeto masifika ulalela kahle ukuthi esa lo muntu yedwa noma esabantu abawuthu noma esebandla lonke akaveli nje akhuluma. Inamandla futhi naleyo shoyo. Akavela akhulume phakathi kwabantu. Akwazi ukuhlukanisa. Ukuhlukanisa ukuthi lesi prophet usibheke ebandleni noma sibheke kumfundisi lo noma kumzalwane lo. Awukwazi isiprofeto somzalwane. Yes. Usideliver ebandleni. Yo, nguzwa kahle. Fanele abaprofeti bakhule kuleyo nto le ngoba mawungakhulanga kuleyo nto le yikho vele uzozuxabana abanye abantu abatshelwa ezinye izinto ebantwini uma kwesakhe lo muntu isiprofeti oyedwa asiqondane naye. Yebo. Oh, hayi ukuthi wena sokhuluma eningini ayenziwe into enjalo. Fanele uze ukuthi umlayezo uye ebandleni noma uya kwabantu abawu2 noma abawu3 noma abawu5 noma ibandla lonke. Nguzwa kahle. Prophet. Yes. Lisho osho okuzokwenzeka. 3 bese ba khona umvangeli. Yebo. Umbona kanjani lo muntu ukuthi umvangeli? Umbona ngokuthi igama ethi mvangeli isho ukuthi lisho ubikezela indaba ezimnandi o indaba ezinhle eziyivangeli okuyizona ndaba ezingaguqula impilo yomuntu from ekufeni kwaphakade ekuphileni kwaphakade. Yazi uchaza kamnandi kanjani zonke lezi zipho. Uyizwa lento le? Igama elithi umvangeli. Umbona ngani ukuthi lo muntu umvangeli? Yes. Ikakhulukazi umvangeli nawo ne traveling ministry. Akahlali kakhulu esontweni noma ngaba khona esontweni kodwa isikhathi esiningi une traveling ministry. Yes. Ukuthi ahamba uzomuza umuntu omvangeli umisa amatende kakhulu ubizela abantu enkosini. Yebo. Mhlawumbe umvangeli uzomuza ukuthi nje athi yeni na nonke enikhathelwe nenisindwayo wozani kuJesu noma ngabe izono zenu zibomvu kodwa zohlanza zibe mhlophe njengeqhwa. Always umvangeli ubizela abantu enkosini ngoba umuntu onenkonzo evangelism kahle kahle mabona umuntu nje oyedwa akavangeli ngoba asesontweni ba. Yebo. Ikuye lento uma bona nje umuntu oyedwa uba buhlungu inhliziyo yakhe ongakuthi afinyelele kuye amtshela ukuthi wemfowethu uJesu angakusiza. uJesu uyayibona le nto le baletha ubufakazi obukhulu ngoJesu. Nabapostoli nabo bamemezela ubufakazi banobufakazi obukhulu ngoJesu. Bashumele ngokufa nokuvuka kukaJesu. Ngozwa kahle. Yes, umvangeli uhamba yenza ama open air abizela abantu kuJesu. Yes. Uyayizwa le nto le? Futhi akababizeli nasemasontweni. Akababizeli emasontweni. Ubabizela kuJesu. Akababizeli kuye, ubabizela kuJesu. Athi was uma abantu ungababizeli kwe bazosizakala baba. Kodwa uma ubabizela enkosini bazosizakala, uma ubabizela kuwe ngeke basizakala. Bazolahleka ngoba phela wena uzubashumayeza wena manje. Uyayizwa kade asibashumayeza thina abantu kodwa sibashumayeza uJesu. Injalo. Yes. And umvangeli ke umbona kanjalo akaxosha abantu. Uma umuntu ethi umvangeli kodwa abantu baphume. Kunabantu athi umuntu uma umfundisi athi mina nje singamane sisale nomfazi wami nje esontweni noma ningahamba hayi unenkinga lo muntu. Asibaxosha abantu kodwa siyababiza abantu. Uma une spirit sokuxosha abantu no qaphela leso spirit. Ungathi wena uba nekhena abantu umunikiwe lento ayixosha abantu kodwa ibizela abantu. Ungayitholi ngathi awusabancengi ngoba kusiye yakho lento.
ngikuzwa kahle akusiye yakhe yaNkulunkulu lento Yebo. manje makuyisigugu sakho vele ngeke ubancane yeah yayizwa le Yebo. futhi unikwe uNkulunkulu hey ngoba lo mbusa ikingdom kaNkulunkulu le Hey. akusiye yendoda ethile futhi ungathi isonto akusile ungathi wena uthi isonto elakho esontweni awuphili ngendlela ophila ngayo kwakho yes awuthathi imithetho yakwakho uyoyifaka esontweni akubi njalo yes uyayibona le nto le enjalo babini asidlule kumvangeli bese siza kumfundisi baba umfundisi baba umbona ngani umfundisi unenkonzo yokuchaza kabanzi ngalento asuke ayifundisa abazalwane avula amavesi amaningi akukho wrong asafuna nje ukuchaza into eyodwa umuntu owuthisha yebo uthisha yes umuntu owuthisha yes uyena umuntu ofundisa abantu yebo achazela abantu izinto Yeah. ukuthi uhamba kanjani ekukhuluma sokholwa uhamba kanjani uchazela abantu nje ngezinto eziningi baba yes umuntu onjalo owuthisha okungaka ukuthi mafundisa azababuza imibuzo abazalwane nizwile yini bazalwane uma kukhona ongazwanga akabuze that is a teacher of the word yebo yes umfundisi wezwi likaNkulunkulu ngoba ukuchazela abantu kabanzi ngento yebo asuka ayichaza baze baqonde abazalwane yebo number 5 baba bese kuba khona ipastor umelusi yes igama elithi umelusi biblically igama ethi nje pastor biblically isho ukuthi umelusi baba yebo yes umelusi so umelusi ke umelusi kakanayo traveling ministry uhlala ebandleni yebo uyayizwa lo umuntu omfundisi nawe une traveling ministry ngoba uhamba afaka izifundiso emabandleni yes uyayizwa lo bese kuthi umuntu oyini manje umuntu omelusi umuntu omelusi into ayenzayo uhlala ebandleni yes aluse ibandla ingakho umuntu omelusi uma ebona umunye umzalwane angangene esontweni kuyakhona uphatheka kabi akumphathi kahle kuyamkhathaza lokho okungangokuthi bathi bakhonza abazalwane ibacaba kodwa umzalwane ubani ngabe uright la khona okungaka ukuthi makuphuma isonto azenze njani ambize noma afone emzalwane ayibonga ngikubona ngesontweni hawu uright kodwa uma ngamthola ocingweni ayelahlala khona ngoba umelusi kufanele awazi amakhaya yabazalwane abazi bonke abazalwane ngoba umelusi ziyamazi naye uyazazi uzibiza ngamagama zisabela so ngamanye amazwi umelusi umuntu lithi uyayishiya ezu99 izimvu ayefuna iyodwa elahlekileyo okusho ukuthi umelusi unayo inkonzo uyena ekufanele abheke la ebandleni ezinye izinto even nokweshumi kakhulu kunikelwa kuye yebo zizokuchaza ngelinye ilanga lokho kunikelwa kuye ngoba uyena uyayizwa kuyenzeke kuNkulunkulu akunike nje lezi inkonzo zonke uthothi nje usebenza ngazo uyayibona lo nto le ungabe umelusi uphinde ube nazo zonke lezi iphiwe kodwa mawungaphiwanga le nto imukele ukuthi awuphiwa ningalwi ngokweziphiwo ebandleni likaNkulunkulu akuliwa ngalezi zinto ngoba kuzona ikhulu ngoba kuzona ikhundla kodwa imisebenzi esinikwe yona ekufanele siyenze ebandleni likaNkulunkulu yes sengiyela ngasemthandazweni so ngifisa ukusho ukuthi abazalwane engathi bangayiqonda lento yebo bamazi noKristu bamazi noJesu yes uma bake bamazi baba hayi mina ngiyakutshela ngeke idaleke le disorder babedaleke emabandleni hayi ngaphela ngavele nje kube neorder ngokukhulu ukushaya nama supermarket baba ngava wazovalwa lama supermarket angavala so ngifisa ukumemezela na into baba sengithandaza yebo njengoba ngike ngasho ukuthi ngumpostoli yes uTJ Gumede from eJozini kaMhlaba uyalingana nami kuNkulunkulu ngomusa wakhe ungiphile isiphiwo sokusiza abantu baba yebo sokusiza abantu ngiyabakhulekela abantu basizakale yes abantu ngiyabahambela emakhaya
basizakala akufanele sifihle lento ngoba usinikele khona lokhu vele uNkulunkulu ukuthi abantu asibasize ngazo lezi inkonzo asinikeze zona so ke siyabakhulekela abantu siyabasiza abantu mina nje ngiyabacela abantu ngiyabanxusa abantu abakhathazekile ayibangithinte ngoba ngizoyishiya inamba yami bangithinte bangifonele abanye bangifune bangithole la ngikhona khona bazoluthola usizo even ushe emabandleni bangi-invite emabandleni amaningi so now you are welcome mawufuna ukungi-invite ebandleni lakho you are welcome ngivulelekile ungangi-invite ngoba ibandla umsebenzi wethu is to align ibandla likaNkulunkulu libe sesimeni libe sendaweni so ke uyangidinga ebandleni ngizoyishiya inombolo ngithinte uyangidinga ngiyokukhulekela ekhala ngoba kunamadimoni ngoba ngidila kakhulu nezinto zakamoya baba amadimoni ababanjwe okhondolo bemndeni siyakusiza kuleyo nto le ababanjwe iziqalekiso abagulayo abafuna imisebenzi siyakukhulekela singakunika nga product baba kodwa sikhuleke maqede kwenzekini ngoba yinto le esimbethe into uNkulunkulu asinikeza futhi ngeke uyishintshe ngeke uyijike kuna slogan ke engihamba ngaso nengisebenza ngaso kakhulu sithi uNkulunkulu uvula indlela ehlanu ngithini mangithi uNkulunkulu uvula indlela ehlanu ngithi la kungenalutho khona nawe la ongacabanga ukuthi kukhona into engavela kukhona into kodwa lo uNkulunkulu engihamba naye ka TJ uyayivula indlela ehlanu kuyenzeka baba abanye baze bathi sithwele ke Nkosi yami ngoba abantu bacanga ukuthi abantu abathwalayo abakwazi ukwenza izinto kanti nathi la kaNkulunkulu sikhona ke thina ngifuna ukusho ukuthi uma nina abazalwane ningakholwa ukuthi uJesu usekhona ngicela kuni challenge kholwani la kimi ukuthi uJesu ukhona futhi uyaphila uyakwazi ukuzenza izinto zenzeke ngiyamazi mina angikhuluma itheory ngikhuluma into from experience so ke basizakala abantu usidinga ekhala lakho siyokukhulekela usidinga ebandleni usidinga kuphi siyakwazi ukukusiza uNkulunkulu akwenzele umusa wathi kuNkulunkulu hamba ngale slogan esithi uNkulunkulu uvula indlela ehlanu ngihamba ngaso nje kakhulu umuzwa nje kunento ethi uNkulunkulu ingakho namanye ama-t-shirt ami engingawadayisi engibaphana naye abantu uma bewathanda ngoba nami into engiyithandile uyayizwa lo nto le ukuthi uNkulunkulu ama-t-shirt ami nje amaningi ngemuva abhala ukuthi uNkulunkulu uvula indlela ehlanu ngangahlangana nomunye umama nje esitolo wathi hawu uNkulunkulu ngathi uthini mama wathi uNkulunkulu uvula ngiyamazi lo uNkulunkulu uvula indlela ehlanu impela ewamangala ngathi ya impela ayivula ngempela mama uyena lo mazi so ke waphinda wathi uNkulunkulu hamba nge-acceleration anointing yini i-acceleration anointing ugcobo olusheshayo ugcobo olusheshayo lwenzani na lwenza ukuthi uma ngeke ngabeka isandla phezukwakho izinto ekufanele zikuthathe 10 years zokuthatha 1 week izinto ekufanele zikuthathe 1 year zizokuthatha 2 days into ekufanele ikuthathe inyanga izokuthatha 1 minute ngoba sihamba ngogcobo olusheshayo abazalwane abasithinte uyazi abazalwane abakhuthalela ukuhlangana nathi ngoba bazosizakala babuyele amen mina ngifonelwa abantu abaningi bathe impostoli hey lapha this and this and this kodwa nje nawe fona uNkulunkulu ngabe udinga usizo usidinga ebandleni usidinga kuphi sihamba all over uNkulunkulu wami uzokusiza uNkulunkulu wami uzokuvulela indlela ehlanu abanye ke ngicela ukumemezela nayo into baba right uyabona nje kulezi insuku ngisegolo kwamanje la kaNdonga ziyaduma so kunenkonzo khona indawo ekuthiwa kuseloli yes sinemvuselelo eqale last week Monday so sikhona khona nje manje hey abantu basizakala sibona imangaliso ziyenzeka abantu bayakhululwa hey abantu bathwele kanzima la hey bathwele kanzima so ke sikhona la eloli sikhona for leli viki nje lonke sikhona sizobe sikhona even nango September 1
iviki lonke sobe sikwenye indawo bafona abantu sobe sikwenye indawo khona lapha eGoli kwelinye ibandla abafika abantu lapho khona zikhathaza ufike ngoba uzosizakala na kanjani uzosizakala ungazi uzukukhathaza fika wena uNkulunkulu akuhambele kade ukhala kade ukhathazekile namhlanje uNkulunkulu ukulethela ianswer ukulethela impendulo uzokusiza uNkulunkulu so ke soba sikhona ngo September 1 iviki lonke kwenye indawo ungifonele ukuze ukwazi ukuthola ilocation bese kuthi ngoOctober sibuyele eLoli okay eLoli sibuyela khona sobe sikhona lapha a whole month wow a whole month sobe sikhona sizosiza abantu baseGoli aba around Goli abafika abantu bazosizakala ngisacela ukubiza i-cellphone number bese ngiyakhuleka ba ibiza impela mfundisi umpostoli ke uyatholakala kule number ngizocela ukuthi ke kule number ungenzele kanje ngabe unenkinga noma ngabe unani noma ngabe unesicelo esithile le nombolo engizoyibiza la iya WhatsApp okay yiyo futhi ephinde ifoneleke uzoyenza kanje uzofike lapha ku WhatsApp WhatsApp ubhala igama lakho nesibongo sakho nendawo okuyo bese ubhala your prayer request okay ku WhatsApp ma SMS uzobhala kanjalo futhi ubhala igama lakho isibongo nendawo okuyo ukuthi ukuphi bese ubhala your prayer request lapha yana ku WhatsApp uphinde leyo nombolo uyifonele mawufuna usizo sithini uzoyenza nje kanjalo kule nombolo engizokunikeza yona uzosizakala uNkulunkulu uzokusiza sebaningi abantu basizakala bayafakaza baba abantu uyabona nje mangibuya next time ngizobatshela nje abantu ubufakazi babantu abantu ukuthi basizakala kanjani basizakala abantu so ke ngisacela ukuyibiza ke le nombolo Ampostoli uTJ ithi ugcina sasho or washilo uTJ ukuthi ubani uTJ ubani hayi no igama lami igama lika Thulani okay igama lika Jeni leli lika Jeni ke ngalithola khona la uhambeni lokho ngoba njalo mangizoshuma ngangihlezi njalo bazalwane lento yokukholwa iuhambo mawusohambeni you need the people of your journey okay yes injalo nje baba yes so amagama yami ke lawo so nje into enamandla yenza njalo mzalwane uNkulunkulu akusize nike inombolo engitholakala kuyo 071 531 yebo 7062 ngicela ukuyiphinda leyo nombolo ilapho ke screenini uzoyibona nje ilapho ke screenini 071 531 7062 ilo number engizotholakala kuyo amazwi okugcina engifisa ukwasho abantu abakholwa abantu abasindiswa abantu impilo yasukunyelwa impilo yahanjelwa mawufuna ukusizakala isukumela impilo yakho ngoba mawuhlala phansi impilo yakho ihlala phansi mawusukuma impilo yakho iyasukuma nawe lapho ukhona eGoli usukumela impilo yakho uzombona uNkulunkulu sisuka khona le phansi kamhlaba yalingana ake ngikhuleke vala amehlo lapho ukhona ekhaya ngithandaze phezulu kwempilo yakho ngabe uyagula unani vala amehlo akho ngiyazi sibuka nabantu abaphesha kwelwandle sibuka nezinhlobo zabantu abahlukahlukeneyo ngicela ukuthandaza uNkulunkulu akwenzela umusa baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uyinkosi ephilayo uyinkosi enamandla baba phakathi koNkulunkulu baba simbonanga uNkulunkulu onjengawe sibonga baba ukuthandwa nguwe ukuthi baba usibize ngokuthi singabantwana bakhe impela siyibo ngoba umoya wethu baba nomoya wakho uyafakazelana impela ukuthi siyiba abantwana bakaNkulunkulu siyathandaza baba nami luyambukeli lapha ekhaya uyagula omunye unenkinga ephikelelayo omunye baba usesibhedlela abanye basibukela basemajele baba bahambe abantwana bakho ubasize ubenzele umusa ubakhulule ngamandla nangogcobo oluvela kuwe ngoba uthezwini lakho okungenzeki kubantu kodwa kuwe kuyenzeka lulela baba isandla sakho phezukwabo basindise ubakhulule ngamandla avela kuwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngiyabonga baba basiza abantwana bakho in Jesus mighty name amen siyabonga uNkulunkulu abosise baba siyabonga kakhulu baba uhlufakazi amahlamazwi wakhuluma kahle sabonga kakhulu mfundisi wami amen inkosi nje kubusisa one last question yes baba
kumele abantu bakube khona abakupreparayo kuyimali kuyabhadaliswa ikhona no baba no okay. Asikhokhisani baba sikusiza nje ngomoya kaNkuluNkulu baba okay. Yes baba siyabonga Nkosi amen nizwile bazalwane mina nje sengabe sengiyayimosha nizwile ingenile indaba yokuthatha uJesu yokuhamba noJesu nizwe yonke imessage sembonga nje uNkulunkulu kakhulu ngani mfundisi aqhubeka nisebenzise ngamandla nigijime nje ngalawa amandla lawa eninawo ukhona omunye behind the scenes ukuthi nje ucashile uthi yena akafuna ukuvela babudlamini but ke kulungile kulungile siyabonga kakhulu inkosi nani emakhaya ayingcine inibusise ngempela mangakamthatha uJesu ngempela mthathe thina esesikholwa asambeni nje noJesu abe inkosi nomsindisi siyibambe lapho singasashintshi ngomsa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen amen